Kitagabos para sa opening prayer. Almighty God, our Father, we praise and thank you for this day. You have given us another opportunity to appreciate life and to fulfill our mission as your instruments of peace and progress. Please pardon us for our shortcomings. Help us to amend our impieties. May we learn to pattern our lives through your Son's example. Father, bless our endeavors, especially today's meeting. Guide us in our discussions, enlighten our minds in every decision that we make. Give us your courage and grace that we may effectively do our part as public servants. Bless our plans, programs, and projects so that we may achieve our objectives for your greater glory. All this we ask in Jesus' name. Amen. Okay, salamat po. Ngunyan pong hapon ang mapresentar ng mga offices, tulo, Hali Isanaga City Abattoir, Bicol Central Station, and Market Enterprise and Promotions Office or MEPO. So ini po anom na aldaw na po ining ginigibutan na public budget presentation kang mga opisina, mga ahensya kang LGU Naga. Sa ngunyan po, gusto kong i-acknowledge ang mga kairibanan kong board member sa Naga City People's Council. Digdi po kaibanan mi sa venue si Board Director Alan Matus kang BPC Sector, Barangay People's Council Federation President. And then online, yaon man po si PWD Federation President, si Board of Director June Agumaa. And then ang samuya din pong kaibanan sa cooperative sector, si Director Maria Lucila Nacario. And atyan po, and also sa NGO sector, si Director Dave Abogado. Okay, so atyan po, i-recognize mi din si itong mga kairibanan mi sa Zoom ngunyan na nakaregister at the same time si mga nasa FB Live. So salamat in advance sa indong pag-antabay sa Samuya kasi aramta na iniyo sa rong dakulang oportunidad para sa sato na dakulang tabang sa LGU Naga para lalong mapakaray ang mga serbisyo para sa mga namamanwaan kang syudad. Okay. So, para sa inot na maheras sa tuya kang sa indang plano for next year, siya po ang Supervising Administrative Officer and Terminal Manager kang Bicol Central Station. Let us all welcome Mr. Roderick Reforzado or si Totoy Nagenyo. Nonoy, sorry. Toto. Hello. Hello, okay na. Inot po sa gabos ang pagpaabot po nin maray na hapon sa tuya pagdi gabos. Yaon po ang sa tuyang chairperson kan Naga City People's Council, Ma'am Marivic. Si Ma'am Marion, hi Ma'am. And Queen Federation, Barangay People's Council Federation, yan si former Barangay Captain Alan Matus. And of course, ang representative kan City Planning Development Office, yan po si Ma'am Hennessy.
And of course, si Sir Tope. Sir, good afternoon. I understand this afternoon, ang mga ma-present po ang mga local economic enterprises kan tulo sa mga local economic enterprises kan city, which is the office of Sir Bert. Sir Bert, hello. Nasa sumpa lang si Sir Bert. Ang Abattoir, ang Bicol Central Station, and Market Enterprise Promotions Office. So, punanta na po. Ini po ang 2021 budget proposal kan Bicol Central Station. Punanta po ang sa tuyang slide, sasaro pong study. Next slide please. Ay, yan pala sa ko yung yan. Bali, ini pong studying ini, pinag-presentar po yan sa 2016 Department of Budget and Management Manual. Bali, sarap po yan na study. Manungod sa status kan sa tuyang mga local economic enterprises sa Pilipinas. Ano po? So, makukuha po yan sa manual kan Department of Budget and Management on the setting up and operations of local economic enterprises. So, ano po ang nagluwas naman sa performance review kan mga existing local economic enterprises in the country? Sinasabi naman, most operate at a loss and require heavy subsidies from LGUs. Sa mga kadahilanan na most are established for administrative and political reasons, bloated and labor force. Most operate on inappropriate systems and practices that fail to consider new know-how, local development priorities, and changing customer demands. And then, the study states that less than business-like approach to local enterprise management has resulted in large arrearages and low collection efficiency. So, ang kinaluluwasan po, kadaklan kan mga local economic enterprise sa studying ito, sa review ninda, lugi. Ano po? Most are subsidized by the local government units. Kaya, kadakli, nagre-result na ma-recommend na ma-privatize. Ano po? But in the case of the Bicol Central Station, itong study pong ito disproved by the Bicol Central Station. Why? Aram taman po baga, aram tagabos na sa tuyong Bicol Central Station, isali sa private. And si strategy na ginibukan sa tuyong lokal na gobyerno, parang inabot ang turnaround strategy. So, naiba siya from private to government. Ano po? And then, the Bicol Central Station also proved, pero bako po kita ka na nagsabi, ano? Ang nagsabi kayan, ang sa tuwi pong mga stakeholders sa Bicol Central Station, na mas maray ang lokal na gobyerno na magpadalagan sa pagpadalagan kan sa tuyong fasilidad na iyan. Yan picture na yan po si nangyaring site validation during the 2017 Galingpok Awards. So, nag-validate po kang sa tuyong programa si former Dole Secretary Maria Nieves Confisor. To be exact, that was July 13, 2017. So, ano po ang mandato kan Bicol Central Station? So, primero, to provide provision of a safe, comfortable, and convenient bus terminal facility. Yan po, para makumpleita si DLG o DOTC Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2008. Ano po? And yan pong mga nasa Memorandum Circular na yan, naging law na po yan, naging batas, kan April 17, when
President Duterte, signed into law Republic Act 11311. Ano po? And then, si DOTR, OTS, Department of Transportation, Office of the Transport Security, National Transportation Security Program. So, nakafocus man po yan, DOTR, OTS, sa safety, sa safe, provision of safe terminal facility. Duman po, ito pong Republic Act 11311, nakafocus siya sa provision of comfortable and convenient bus terminal facility. Yan, pandawa po, sa mandato kan Bicol Central Station, generate income. Siyempre, dahil local economic enterprise po nga siya, para po makomply niya mga pertinent provisions sa Statuing Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code. Si Manual po, kan Department of Budget and Management, and of course, City Ordinance number 2018-065. Iyan pong ordinansang iyan, iyo po yan si ordinansa na kung saan and declaring the Bicol Central Station as among the local economic enterprises of the city. And then sunod po sa mandato, augment fund of the city government of Naga. Section 7, can ordinance number 93-014, augment fund of the city government for economic and social development programs and projects to uplift the living conditions of the poor. And lastly, na mandato po ng Bicol Central Station is to provide a positive image for the city. Para po makomply niya si City Ordinance number 2014-007. Iyan pong ordinansang iyan si ordinansa renaming the former Naga City Central Bus Terminal into Bicol Central Station. So, hindi po kita sa provision of a safe, comfortable, and convenient bus terminal facility. By the way, mataw po muna kitang situationer. Ano po? Ini po ang sitwasyon kang satuyang Bicol Central Station. Kaitong maya panin pandemic. Ano po? So, on a daily normal operation, nagkakaigwa po kita dyan ng mga 600 to 650 trips. Ano po? Sa 24/7 operation. So, kung ang estimate, kung ang kada bus, ang kada trip, igwa siyang 20 to 35 na pasahero, ang satuya po dyan na inaasikaso aral daw is from 12,000 to 22,750 foot traffic. So, yun po yan ang foot traffic ang terminal. And then, during peak season, ang mga peak season po dyan, first week of January, April and May, third week of September, first week of November, and the third and fourth week of December, inaabot pong 700 to 850 trips ang satuya dyan na biyahe sa Bicol Central Station. And then, ang foot traffic po dyan, inaabot 24,500 to 38,250. Ari po kayan kadakol ang satuyang inaasikaso na kliyente sa loob ng Bicol Central Station. Ano po? So, hindi po muna kita sa provision of comfortable and convenient bus terminal facility. So, ano po ang pig-require? Duman sa Republic Act 11311. Ang sabi po duman, basically, ano lang po, dapat nami-maintain ang cleanliness. Aramtaman po, naka 2014 pa, when the city pinag-take over niya po si operation kan Bicol Central Station. At 24/7, igwa na po kita dyan na nagmi-maintain kang kalinigan. Ano po? And then dapat po ang mga public comfort room free. And then again, 2014, tinataota na po yan na libre ang paggamit ng satuyang comfort room. Free internet. Again, 2015, igwa na po kitang libreng internet yan sa Bicol Central Station. Na 200 Mbps po ang speed. And then dapat igwa din po daning lactation or breastfeeding station. So kapartner ta po dyan ng office kan CPNO, City Population Nutrition Office.
Since 2016 po, iguana din po kita kaya. And as to innovations po, ini po Mayo po ni duman sa sa Republic Act 11311. Pero ang parking spaces ta po diyan sa Bicol Central Station pigtataotang free. Dahil po kita diyan nagpapabayad. Pandua, igwa po kitang linaag last year lang. Free charging stations. Aram ta po na importante ho na maray ang komunikasyon. Ang mga biyahero po ngunyan, perming may darang cellphone. In kaso man na madrain sinda pagabot sa terminal, may magagamit sindang free charging station. Ano po, para makapag-charge sinda. So next, status as to provision of safe. Ano po? Safe naman kita. Bus terminal. Ini, para po makomply ta itong roll out ngunyan kan Department of Transportation, Office of the Transport Security, na National Land Transportation Program. Ano po? So, sa ngunyan po ang in-place policies ta dyan and systems sa Bicol Central Station, ang sa tuya dyan po na drug-free business program, in compliance with Article 5 of RA 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Igawa na po kita dyan institutionalized na drug-free BCS program. Ano po? So, May 30, 2016, pinag-crearta po si inapotang Bicol Central Station Public Safety Unit. So, isinuway ta po siya sa operation. Dati kasi, si Satuya dyan ng mga public safety officers kaibahan sa operation. So, nag-create kita ng sarong unit na ang focus lang talaga is on peace and order and safety kan mga nagigiyaran sa Satuyang pasilidad. Next, ang Satuya pong 24/7 na public safety officers and PNP visibility. We see to it na igwa po kita kan sa Bicol Central Station. And then complaint desk, information assistant desk, interagency approach in managing peak seasons. Pag peak season po sa terminal, we see to it po na kaerebanan ta ang LTFRB, ang LTO, ang PNP, and other agencies po na related sa transportation para masiguro ta po na ang smooth management kang Satuyang terminal. Pero pa, pag peak season po, especially mga peak season po, ano yan, bakasyon, ano po. But dyan po sa Bicol Central Station, habang ang ibang empleyado ng mga bakasyon, kami po dyan, no day of policy. Dahil sinisiguro na kompleto po ang Satuyang mga personahe. Permanent banning of colorum ban colors. Yan, siguro po yan na ang mga colors na inikang colorum ban, day po nakakako ang pasahero sa Bicol Central Station. Tayo ini pong mga colorum bans na ini, nagtatarago yan kung sain-sain. Nalawag lang kayo ng color sa Bicol Central Station para magkuha ng pasahero. And pag mayo po ng color, di man yan makakakuha ng pasahero ang mga colorum ban. That's why, ang babantayan mi po dyan sa mga color. And we see to it na dahil sila makakuha ang pasahero and pag natunugan, kan sa tuwing pag-iriba sa public safety na igwang ban collar, pinapaluwas ta po yun sa Bicol Central Station. Yan. Ang Bicol Central Station po, sarong ektarya yan, na halos araal daw, arog pigpresenter ta kasubago, kumpira kada kulang tao. Dahil po dyan naiiwasan ng pagkakairintindihan, lalo na katong mga informal worker, itong mga yaon po dyan, stall owner, pati sa mga empleyado. So, pag nagkakaigwa pong araw kayan, para masettle tatulos, ang approach ta po dyan kapag settle ka mga araw kayan na problema, garulupon type approach, conciliation, saka mediation, ang bigya-apply ta. Mga diringkilan, mga araw kayan, grabe pa bagang competition kaya sa loob ng terminal. Bako lang, competition ka mga bus company, competition ka mga stalls. So, referral to appropriate agencies for major incidents. Pag mga major incidents, yaw ng PNP, LTFRB, etc. kung saan po appropriate. And then, close coordination to key agencies on a case-to-case basis. COMSEN, Naga City Hospital,
City Veterinary Office, CSWDO, etc., etc. So, ano po si pig-require kang DOTR OTS? Tulong bagay po yan. Primero, si inapod na security by design. Ano po? On infra. Kan binisita po sa tuyang terminal, ang nailing po kang DOTR OTS na kayo po i-address kang terminal. Ano po? Number one, si CCTV and public address system. Dapat igwa po na kayan. Pandua, ito pong entrance and exit control points sa terminal. Kasi kung mailing po ba ganindo ang sa tuyang Bicol Central Station, sa iya talagang design, open to the public. Ano po? So, mayo po siya ng gate. Open lang po siya. Ang gabos na entrance, pwede man exit. Ano? So, araw po kayo ng itsura dati kang sa tuyang Bicol Central Station. Pero, ngunyan po nga ni, piga-apply mi na po ngunyan dahil sa pandemic, si one entrance, one exit. And mas okay po pala pag-araw ka yan. Ano po? So, yan, ang kay po ang tapang i-address dyan, ito pong baggage scanners and metal detectors. Dapat na mga gate igwa kayan, sabi kang DOTR, OTS. Ano po? Araw po kayo itong sa Legazpi. Pero dahil araw ko rin nasa pandemic kita, mas magayon po garudagdagan ta na para, kumbaga, itong igwa na din automatic na scanner dyan para sa mga temperature. Ano po? Para din na kita maggamit ka itong handgun na gun-like temperature scanner. Next, si revenue remittance. Maray po ngunyan, na-address ta na po ini. Last November 2019, sa tabang po kung sa tuyang City Treasurer, si Ma'am Gigi Abonal, and of course, ang sa tuyang alkalde, si Mayor Son, ang sa tuyang City Administrator, and isang ko ng panglungsod, bale na-arrange na po si pag-ulay between the City Government of Naga and UCPB. Na kung saan, UCPB, tama pa din, ay, kapalan ano, bale si UCPB, siya na po ang nagkukolekta sa Bicol Central Station. Dati po kasi, si collection ka ito ng Bicol Central Station, nagre-remit pa kami sa City Treasurer's Office. And ang mga nagre-remit ka ito, taday pa man na-aproban si Samu yung pig-request na bihikulo. Nagre-remit ang mga collector, may nakamotor siya na. Delikadong maray. Ano po. Pero maray, ngunyan po, na-address na yan. Next, security responsibilities. So, sa tuwi pong Bicol Central Station ngunyan, nailing ta na kulang po ang inabot ng mga accountable personnel. And current na terminal manager po dyan, supervising administrative officer man lang po. Ano po. And the Bicol Central Station is operating under the office of the city administrator. Ano po. Bago pa po kaming departamento. Saro kaming opisina, sa irarom kang city administrator's office. So, under pa po kami kang supervision ni Sir Frank. And then, bus terminal security officer. Pig-require po inikan Office of the Transport Security. And para po makapag-comply kita duman, nag-issue kita ng sarong memo appointing our current Bicol Central Station Public Safety Unit Head, which is, ang sa iya pong position is traffic aid, ano, na siya ang magitang terminal security officer. Ano po. So, ini po ang nahiling tang medyo tangon yan. Problema na kayo po ang i-address based on the guidelines of the Office of the Transport Security. Next, security personnel. Ang satuya po dyan ng mga public safety unit operatives na inaapod, may tulo lang po kitang permanent, siyam ang casual, and anom na JO. So, yan po, ang current na situation ngunyan, kang Bicol Central Station. Pandua po,
after kitong security by design, itong inabot na institutionalized security plan. Actually, ini pong institutionalized security plan na kompleto tanay po ini kanakaagi pang October 2019. And lastly, build security culture. Ano po ning security culture na ining inaapod? Iyo po ini itong kultura na presenting ngunyan sa mga airports. Ano po? Na dapat sabi kang OTS, base igdiyo sa National Land Transportation Program, pati itong mga terminal, mga bus terminal, magkaigwa naman siya ng kultura na araw kang yaon sa airport. Na kung sayin, kita po baga, pag sa airport, aramta, pag malaw kita sa airport, kay po antang iluwas, gabos na laog kang sa tuyang bulsa, laog kang sa tuyang bulsa, tama. Kay po antang maghuba ng sapatos, ng medyas, yan, sarong kultura na po yan sa airport na gusto man mangyari sa mga land transport terminals. Ngunyan po nga ni, nahiling ta po kam under the pandemic, paluway-luway, tud na po nga ni. Kumbaga ito mga pigpapasunod tango niya sa terminal. Na kung sain, dapat bago ka maglaog sa terminal, naka-face mask ka, naka-face shield. Kaya po anong mag-logbook, ano po, para makalaog ka, yung mga protocols na pigpapasunod ta. And then, kaya po i-check ang sa imong temperature. Ano po? So, iyan po ang gustong sabihin na build security culture. Na matuod na po ang satuyang mga kliyente na nagralaog sa fasilidad na iyan, na pag naglaog ka dyan, arog ka ni ang magigiribohon. Gara-arog po kayan. So, sinasabi ta po, attainable po ini. But, of course, we should address first the first two security protocols, which is the security by design and institutionalized security plan. Next. Sunod po naman sa mandato, the Bicol Central Station should generate income to augment fund of the city government of Naga. So, magkaigwa lang po kitang ideya kung saan po naghahali ang revenue kan Bicol Central Station. So, sa chart po mahiling ng pinakadakula pong, kumbaga, pinakadakulang nakukuha ang revenue kang Bicol Central Station is from the terminal fee. Iyan po si binabayad kang satuyang mga bus companies, bus operator na nag-transaction po dyan sa Bicol Central Station, which is 74.6%. Ang sunod po dyan, si stall rental, which is, pwede mamaya na si 17.32%. And lastly, miscellaneous income, 0.16%. So, iyan pong distribution kan revenue na nakukuha kang Bicol Central Station. So, ini naman po, ipapahiling ta po si satuyang financial statement from 2017 up to the present. Ano po? So, sabi po kan Department of Budget and Management duman sa manual, para mahiling po kung nag-i-income ang sarong local economic enterprise, dapat ang sa iyang inabot na FSS or Financial Self-Sufficiency, dapat 100%. Dahil magbaba sa 100%, magtas na lang. Dahil pag nagbaba siya sa 100%, gustong sabihin kayan, pig-subsidize na siya. Kaya po na siyang i-subsidize kan local government. Ano po? So, kan 2017, yan po si satuyang financial report, ano po, which is ang satuyang financial sufficiency, self-sufficiency is 266.6%. So, gustong sabihin po kayan, nag-income kita. Nag-income kita ng 29.30 million. Neto. Net po yan. Kasi ang sayang gross is 47.8. And then may igwa po ng expenses na 18. Kaya igwa po kitang income na 29.9. Pag ground off ta po, almost 30 million na. Next, kan 2018, ang satuya pong financial self-sufficiency is 244.06
Yan. So, ang satuya pong neto, kan 2018 is 29. Ano po? 29 point. Pero dito kayo ng pigprinta. 29.5. Ano po? So, pag pig-round off mo naman po yan, 30. 30 million man po giraray. Kan 2018. Next, kan 2019, last year, ang satuya pong financial self-sufficiency is 230.6%. Ang satuya pong net is 28.8. 29 million. Ano po? Ang sasabi ko pong mga figure yan po, sineto. Ano po? Gustong sabihin, dahil ang required kang DBM is 100% and ang satuya pong FSS, ang average niya halos 250%. Gustong sabihin po, nakukuha kang Bicol Central Station ang patama kang sa iyang bilang sarong local economic enterprise. Ano po? So, ini pong sunod na slide, ipailing ko lang po sa Indo. May tulong period na po ang Bicol Central Station. May tulong peryodo na po ang pasilidad ta. Yan pong pula, kang siya nasa pribado. May 2 taon, 2013 and 2014, ipo si inaapod tang transition period. And the rest of the years, until last year, until now, iyan po ang inaabot tang formalization period. Madali man lang po bagang mahiling duman sa graph. Ano po? Si income na nakukuata, kang siya nasa pribado, and income na nakukuata, poon kang, iyan po pinagmanihar kang sa tuyang lokal na gobyerno. Ano po? So, sunod po, provide positive image for the city. So, ano po, ang mangalas po kamo kung taano ta halos day man po baga nagpapalangkaw ng renta ang Bicol Central Station. Actually, binabaan pa po nga ng 10% ang renta dyan ka mga stalls. And until now, di pa po kita nagpapataas. Day man po kita nagpapalangkaw ng terminal fee. Pero, kung may linta po duman sa graph, padagos po ang pagtaas kang, ano po, kan income kang Bicol Central Station. So, gustong sabihin po, na-address ta ining sunod na mandato. Nakapagtatao kita ng positive image. That's why, halangkaw po ang inaapod na patronage, especially ka mga bus operators and kang riding public sa Bicol Central Station, dahil naipoprovide niya itong pangangaipo, 1, kang sa tuyang riding public, 2, si pangangaipo din na pasahero kang sa tuyang mga bus operators. Okay po? So, yan ang ginigiribot po, visit to it, na ang transparency nasusunod. Ano po? So, every now and then, ang sa tuyang pong Bicol Central Station, nagpapalawas po siya kung sa mga activities through the official Facebook account of the city, which is Naga Smiles to the World. Naga Smiles, and then sa official Facebook din po kan Bicol Central Station, mga personal account, and then media, katabang din po, radio and TV, na every now and then nagpapaluwas po kita nin mga information para sa public. And we see to it that every first week of every January, na ipapaluwas ta din po ang financial statement kan sa tuyang Bicol Central Station. Partnership, yan po, sinisiguro to po na para ma-promote si people participation and empowerment. Aside from interagency approach in implementing various projects, programs, and activities of the Bicol Central Station, we also organize existing informal workers to become partners in maintaining order of the bus terminal. So, si satuya po dyan mga informal workers, yan po si mga vendors, porters, cleaners, dispatchers, gabos po yan sa terminal organize. Ano po?
And then, regular consultation. Yan po, we see to it na permi kita nagkakaigwang consultation po dyan, especially sa mga bus operators. And the BCS community itself, permi po kitang nagkakaigwa dyan ng consultation. Increase income, yun na po, sipig sabi ta po kayo na despite na nagpapababa po kita kan renta, and then pig-maintain ta sana, kung ano si pinunan, kang pig-take over yan ka 2013 until now, pero nahihiling ta din po na sige din ang taas kan income kan Bicol Central Station. Innovations, with the help of technology, igwa na po kitang natapos o nakumpleto ta na po si Phase 1, kang sa tuyang modernization program sa Bicol Central Station. Si Phase 1 po kayan, si Bus Operating System, and then si Enhanced Tax Revenue Assessment and Collection System o ETRAX. Kaya mas madali po kami nakakapag-generate ng report because of these systems. Ano po, nakakapag-generate on a day-to-day basis, pwede ka na makakuha tulos ng report kumpara sa income na naglalaog sa Bicol Central Station. And then, ang phase 2 po kayan, si online booking na pinag-launch last 2018. So, igwa na po kitang sarong portal wherein gabos pong mga bus companies available po duman sa portal na ito. And then, may hiling mo duman kung ang mga bakanteng tukawan. Kung warin mo plano magsakay, pwede ka pong mag-book online. Pero, sa ngunyan, dahil makikitang biyahe going to Metro Manila, mayo po ito. And then, pangtulo, si kiosk booking, which was launched last year. Ano po? September. So, ini pong duwang ini, nahiling ta po, si online in kiosk booking. Pag nagbalik na po sa normal, ang biyahe, going, o itong inabot na interregional routes, going to Metro Manila, especially, magagamit na po ining maray. Dahil ini pong mga systems na pinag-develop na ini, online and kiosk, dahil na po kayo po itong inapod na face-to-face transaction with our bus companies, bus booking offices na yan po dyan sa Bicol Central Station. And then lastly, recognitions in 2017, kaibanan tapuan MEPO, sa pamamagitan ni Sir Mon, kaibanan po kami duman sa top 20 finalists. Out of 158 entries, nakabaliman po kita sa top 20. And then, in 2019, last year, pinag-recognize po ang satuyang Bicol Central Station because of this online in kiosk booking as the first public terminal managed by a local government unit na nakapag-implement na po kani in the entire country. So ano po si impact kang ginigiribo tapong ini? Yan po, 59 to as much 90% increase kang satuyang income. So sinabi na po kasubago si high trust and increased patronage from bus companies, tenants, in the general public. Participative decision-making process and expanded livelihood opportunities. Halos sa aral daw po dyan, ang tinatawan ta po dyan, livelihood is 1,175 families sa facility pong yan. Now, ano po si operation ngunyan kan terminal under pandemic? Yan. Kan pig lockdown po si Luzon, kan March 17, si Satuya pong facility, of course, lockdown man. Pero si Satuya pong mga personnel, especially si management, Bicol Central Station, kabali po kita sa incident management team, wherein ang pig-asik-asot na po kayo si mga locally stranded individuals, lalong-lalo na po si mga estudyante na stranded po dito sa Naga. Ano po? And then, restricted operation. Poon May 20 po, kung binukasana po itong inapod na inter- and intra-province routes, kang LTFRB, si operation ta po restricted lang.
So ano-ano po si mga restriction? Yan po, may travel ban pa, ang inapod na interregional. And then, si number po ka mga public utility buses, ano lang po, 30% lang ang tinugutan out of the total number of franchises sa saro pong rota. Ano po? And then, public transportation only allows authorized person outside residence, so si inapod tang apor. So, ang pagpapalaog ta lang po dyan si mga pinapalaog ta lang sa terminal, si inapod tang mga apor. Kami pigaharagad po kitang requirement bago po maglaog sa terminal kung siya masakay sa bus. 50% seating capacity per bus. Ang bus operation ta lang po dyan. Dati 24/7, ngunyan po from 4 a.m. to 7 p.m. na sana. And then, restriction on the movement of the riding public while inside the facility. And then, next, one entry, one exit policy. No face mask, no face shield, no entry policy. Temperature check. Pagala ko pang temperature, tatawan ng chance, makapagpaingalo. Baka naglakaw, nainitan lang. And then, si second time, na-check ang sa iyong temperature, pagababa na, makakalaog. Pero pagalang ko pa manggiraray, day papalaogon. Suggest na lang na magpa-check up or maguli na lang. And then, yan po, si Kaipuan, gabos sa galaog dyan, nag-record. Duman sa logbook, kung sa indang information for, kung sakali man may mangyari po, igwa kitang for contact tracing purposes na inapod. Ano po, may mahiliang kitang logbook. Pero sa hirak po ng mahal na Diyos, until now, safe po ang Satuyang Bicol Central Station. Dahil po sa ginigiributa pong ini. May po kita dyan mga personnel or dawa, si inabot ang member kang community kang Bicol Central Station na na-expose or nag-positive sa virus. Ano po? Kaya ang Satuya po niya na Bicol Central Station is still operating kasi po sabi ta nga ni, may pa man pong nagpa-positive sa COVID. Next, ano po si negative impact kang ginigiribo ta pong ini? Ano po? So ini po si negative impact sa Satuyang Bicol Central Station as a local economic enterprise. 75%, 75.2% decrease on the number of daily trips from 650 during the normal situation to 161 na lang po ngunyan ang biyahita. Dahil nga ni, ang mga biyahita po ngunyan available is only inter and intra-province. Ang inter-province ang available lang si Albay. Si Camarines Norte, de pangani po available, tabo pa kan Camarines Norte Provincial Government. And 83.4% decrease in the number of daily foot traffic from an average of 19,500 during the normal situation to 3,220 to date. Arog po kayan si ibinagsak kang Satuyang foot traffic sa Bicol Central Station. And then, para din po, ini po, sabi ta po nga ni negative ini sa Bicol Central Station as local economic enterprise. Pero ini pong masaroon na ini, positive ini, duman sa Satuyang mga stall owners. Ano po? Pinag-wave ta po through Ordinance Number 2020-044 upon request of the Bicol Central Station and approval also of the request of our beloved City Mayor, si Mayor Son. We waived the monthly stall rentals of for the period April to May 2020. So si mga renta po, dito na po pinsiringil si Satuyang mga stall owners. And igwa po kita ngunyang pending request to waive monthly rental of 54 non-operational stalls. Igwa po kitang 54 day nag-ooperate dahil ang sa location po kung sa idang stall duman po sa may Manila bound area. So siyempre, may pong biyayang going to Metro Manila, hindi mo po talaga magkakaigwa ng kliyente ang lugar na ito. And para naman po duman sa natatadang 42 na operational ngunyan, pinagre-requesta po na babaan ang salilang renta to 50%.
Dahil po ngani sa mga restriction na ginigibutang ini. And as to the period, kang sa tuyang request, kung hanggang no arin ining requestang ini, i-requesta na maabot lamang kang terminal itong 35% na foot traffic kang Bicol Central Station. And siguro that's a time na pwede tanang ibalik sa normal itong kung ano man si dapat sa indang singilon. Ano po? So, kang August 20 po, nag-extract po kitang data. Ini po ang financial report kang Bicol Central Station for the period January 1 to August 20, 2020. Ano po? Ang financial self-sufficiency niya po is 101.28%. Nag-income pa man po siya. Nag-income siya ng 190,723.18. Yan. So, doon po sa balyong kang chart, iyan po si breakdown kung saan po hali si satuyang mga nako ang revenue for that for the said period. Pero kung ikukumparata po iyan sa income niya for the same period kan 2019, igwa na po kitang loss ning inaabot sa 19 million. Kung ikukumparata po si January to August 20, 2019 and 2020, iyo po yan ang mga figures. Ano po? Kang Enero po, si parang Batek Cry po ko takang Bicol Central Station is soar high, BCS. Dahil na nahihiling mi po ko takato na magiging marhay and magiging income kang Bicol Central Station ngunya na taon. Dati po ang pigme-maintain lang kang kumbaga ang target kang Bicol Central Station maka 4 million monthly. Pero kung mahiling tapo ko mahiling tapo January to February, magayunon po ko na si Poon kan taon. January 4.9, and February na nasasakitan po kaming maray. Dahil po yan napapa 4 million. Pero ngunyan po kutang 2020, nag 5 million. Nag 5 million na siya. Kaya lang, iyo po ito sinangyari. Ito man aram kong isa ang dapat ang masulon kayo ni. Kang pandemic na ini. Hindi aram kung babasulon ta ba si Dirty Harry o si Harry Potter ba yan? Yan. Okay, next po sa slide. So, ini na po ang proposal ng Bicol Central Station. So, basically, ang linaag mi po dyan sa muyang proposal, haros parehas malang. Siguro, kan nakaging taon, tututukan ko na lang po itong hinahagad mingon yan para po ma-address ta itong satuyang fight sa ngunyan against sa virus. Ano po? So, arin po yan. Iyan pong primero sa satuyang PPA, provision of safe, comfortable, and convenient terminal facility. May nakakagbo dyan na additional panel, katong satuyang terminal display. Actually, kinagbi po yan para kuta yan duman sa LCC. Ilalagta po yan. Iyan terminal display system na yan, iyo po yan currently nahihiling tangon yan na kung yaw ng bus mo, kung pano na, kung mahali na, argo ka yan. And plano to po yan ilaag sa LCC, kung sakaling matapos na kuta iniyo, ini pong hypermart na pigigibo, dumanta po yung plano ilaag. Para mabawasan si nagaralaog na tao sa terminal, dumalang siguro maghalat sa laugang hypermart, paghama na yan, and mamomonitor maninda kung yaon ang bus ninda. Ano po?
So, yan pong 8.2. Pag nag-ibo po yan, ma-address na po si hinahagad kang Office of Transport Security na magkaigwaning entrance and exit gate talaga ang Bicol Central Station. At the same time, ma-address na din po itong current fight tangunyan sa Bicol Central Station. Kumbaga, magkakaigwaning control points, ano po, itong mga paluwas, saka mga palawag, especially sa Bicol Central Station. So, ang budget na po dyan, nakalampas. Ang inaagit na po dyan is 800,000. Tama? So, next po, itong padagustang pag-maintain kang satuyang Bicol Central Station. Kalinigan, water, electricity, halos yaw na po dyan. Kaya lagta na po si Breakdown Dagos. Ano po? Para mahiling kung saan mapapaduman iyan 5.8 million to sustain the maintenance of the facility, comfort room, cleanliness, orderliness, in compliance with the accessibility law, the DILG, DOT, CNLT, FRB regulations. So, yan po. Yan po ang breakdown niya. Next, maintenance kang peace and order sa terminal. And sisatuyo din pong gastos sa ratings and water resources. So, yan po. Ang budget po kayan is 6.2. Sorry dito, ka-print kayo ni Ayn. So, ang sunod po, 8.4.2, iyon na po ni sinasabi sa bago, procurement of security scanners. In compliance to the OTS National Land Transportation Program. Yun na po yan, itong sabi po nito pares kang sa Legazpi, na ang mga gamit kay po na-scan para at least nailingta, baka bagay may darang drugs, mga argayan, or kung ano man deadly weapon, o baka sabag may darang COVID, at least, dahil mo pala nahiling ang COVID. Tagawalan. Okay. So, yan po. And kung available na po yan, pati igdi sa tuya, mas magayon siguro na itong inapot ang door metal detector, magkaigwa na din kayo itong inapot na temperature scanner. Ano po? And again, 8.4.3, budget po para sa CCTV. Actually, 20... Kung di ako nalilingaw, pun pa ako 2016, siging propose kan yung CCTV. Dahil po yung nahali sa proposal mi. Hopefully, kung baka ngunya na taon, next year, madagos naman po ini. Iyo po pati ng number 1 na inhanap sa to. Kang gabus na ahensya, pag nag-abot dyan sa terminal, may CCTV na kamoigdi. Ano po, nakaplano na po. Yun lang bigisimbag ta. Okay, sisatuya po mga programa sa drug-free BCS program. Yan mo po yung giraray. And then, sisatuya pong quarterly dialogue. Kailang hihilong ta po ini kung sakaling ang sitwasyon po until next year, arag pa kayo ni, baka mag-result naman kita sa mga ang abad kayong web, Zoom meeting. Okay. And lastly, ini po si ginagastos sa operation mismo, management and operation ng Bicol Central Station. So, 5.3 M po yan. Yan po ang breakdown kayan, kung mapapasain po ang 5.3 million. And ang pinakahuri po sa requesta,
itong sinasabi na pong accountable personnel. Madagdagan po ng accountable personnel sa Bicol Central Station. Actually po, last year, kapag tuko po kung sa tuyang padangat na alkalde, Mayorson, may pinagpasabit na po siya sa Muya, tulo, dua. Primero, itong manpower complement for the next 3 years. And last November, I think, ito pong parang plano para sa infrastructure. Ano po? Kaya ito pong mga infra project na yaan po duman sa tuyang proposal for next year. Kumbaga, iyon lang po kasi ito sinahihiling ta na kaipuhan. Ano po? Itong very urgent na kaipuhan ta pong implementar. Number one, para makomply ta si requirements kang Office of the Transport Security. And number two, para ma-address din po itong ginigiribot tango niya na related sa pandemic. And next slide po kayan, iyan po ang current organizational structure ng Bicol Central Station. So, igwap kitang existing na 72 personnel, 14 permanent, 34 casual, 24 GAO. So, 72 po. And ini po ang proposed organizational structure kang Bicol Central Station. Last July 22, pinuna na po kang Bicol Central Station na i-manage ang van terminal. Through ordinance number, hindi ko nababasa, number 2020-061, amending section 5 of ordinance number 2014-051. Pero, para po sa kalinawan lang kang gabos, ang operation po dumang kang Bicol Central Station sa eastbound van terminal, collection lang po. Collection and maintaining the peace and order terminal. Dahil ang edipisyo pong ito, bako po ito sa tuya. Sa private po ito. Ano po. So, yan po. Pinapangarap man kang Bicol Central Station na mag-isyang departamento. Dawai ko pong mga nagsasuggest na pagsararoon na sana ang mga local economic enterprises kang city into one department. So gustong sabihin, ma-create ng sarong department na parang Department of Local Economic Enterprises. Pero sa iling ko po, dahil ang rason po taini pigigiribo na sa ibang mga LGU. Naigwang departamento ang Local Economic Enterprise. Pero sa iling ko po kung ang rason, dahil sa pigigibo na ini kang ibang, kung ang rason, iyuman lang yan na pigigibo na kang ibang mga local government units. Sa iling ko po, dahil man kayo po na arugunta. Sabi ko po nga ni kayan, kung ma-creating another department para sa mga local economic enterprise, additional gastos pa po yan. Di ba? So, kagarumasakit makakuha ka ng department head na versatile. Ano ang mga existing local economic enterprises sa city, hospital, ini yung City College of Naga, Market, Abattoir, Bicol Central Station. So, dapat makakuha kita ng department head na versatile. Tatao siya sa medical, education, transportation, market, naging sermon. Yan po. Sa ilang tapos makakatipid po kita kung dahil na mag-create. Kung mag-create pa ng sarong departamento, baka itong mga neto, kang kada local economic enterprises na present ko niyan, mapaduman lang sa maintenance sa other operating expenses kang gigibo na bagong opisina. Hindi mo po pwede na si department head lang ang yaon dyan, mag-create ka pang staff, kay po ang kayo opisina, mag-aso siyang kuryente, surwaya ng mga local economic enterprises kan sa syudad, so kay po ang pakainin auto, di ba? So, yan po. Kung sa hiling ta na ang nagkakaproblema lang niya ng mga existing local economic enterprises kang city sa pag-record, ano po, especially yung mga financial statement, financial studies, etc. Baka ang kaipuan talang is bookkeeper. Ano po, di kami po nag-suggest kami
na magkaigwana po ng bookkeeper ng Bicol Central Station by next year. So, last, yan po, comparative budget versus 2020 versus 2021 proposal. So, ang hinahagad ni kang sabuya pong Bicol Central Station na dagdag, nakafocus actually sa capital outlay. 2.1 million para po duman sa gustang ipagiribo sa Bicol Central Station. And ini pong 1.3 million na dagdag sa maintenance and other operating expenses. Actually, mapapaduman lang po iniyo sa increase kan sa tuyang mga nagtatrabaho o mga paralinig o si in charge sa cleanliness ng Bicol Central Station, which is ito pong sarong kooperatiba. Kasi nagtaas po ang ano nga po kayo niyo, si sweldo po sa pribado, kaya po ini yung 1.3 ini yung mapapaduman lang po ini sa pampasweldo ta sa mga paralinig ta sa Bicol Central Station. And then ang total po kayan na request me as compared sa 2020 budget is 3.4 million. Almost 3.5 million. And as to requested action, of course, favorable endorsement for approval, kaning samuya pong Bicol Central Station 2021 budget. And then assistance from the Office of the City Engineer para po ma-prepare na si program of work kato pong mga plano ming infra projects by next year. And assistance from Information and Technology Office para ma-fast track po si installation kang CCTV sa Bicol Central Station. That's all po. Again, good afternoon. Thank you, Sir Nonoy. Tama na ha? Nonoy na. Okay. So, dyan ka po muna, sir. Igwa kita ma-entertain kita ng mga questions, clarifications, suggestions from our viewers who are registered via Zoom and si mga digding kay Ribanan Mi. But before that, we would like to recognize, acknowledge via Zoom from PWD sector, Lisel Palmiano. We also have Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry, President ng UBOS or United Bicolano Online Sellers, Ma'am Trinity Mayor, and then ang kaibanan mi sa Naga City People's Council Board of Director ng Youth Sector, si Kani Kwang Min. And then we also would like to recognize our fellow sa FB Live naman, our fellow board member sa NCPC, Senior Citizen Sector, si Joel Gallianito. And then also, we would like to recognize via FB Live si Sir Bong Villacruz ng 105.1 Idol FM. At marami pang iba. So, now, we are going to entertain questions po. Igwa po digdi sa venue ning question sa mga kairiba from the BPC po ang yaon ngunya digdi sa venue. Pero sa FB Live, sa Zoom and line, do we have questions po? PWD sector, igwa ba kita ning ano? Si BPC Federation President, Director Matus, question po, sige. Maray na hapon po sa imo, Sir Nonoy. Sa kapusong pag-iriba sa NCPC, asin si ang head po kang MEPO, sir, maray na hapon. Actually, ba kung maning question, ma'am, siguro di ako magiging bias, pero nagsusuporta ako kasi naman ako nagtatrabaho. Pero actually po, since last year, nahiling tanan trabaho ko ano duman sa BCS, and totally po 1 year akong nawara, di ba sir, 1 year akong nawara. So ang pagbabalik po, August 4 ng pagbalik ko. Pero since 2016 po kaya, nahiling ko na kung paano namukna si Ginibos at Bicol Central Station under the management of our manager,
Sir Nonoy Reforzado. So, sa hiling ko po, mas kaipuhan, mas lalong suportahan lalo kang syudad si mga programang pinagpipresentar ngunyan para sa masunod na mga taon. Pigihiling ko po ngunyan, totoo, nagluya si Satuya Sir na income just for this pandemic mismo. So, sa hiling ko si programa, medyo na-visualize taman, ako mismo na-visualize ko, and pangalawa, nahiling ko kung saan nakatuon ang programa kang Bicol Central Station going on 2021. So, sa hiling ko po, kung ang urulenta po si Gender and Development, aram ko po na igwa kami duman, ang CR po duman, may pambabae lang. Arami po kung ano ang mga empleyado duman, may babaeng parasigid, kompleto, kung God man lang. So ngunyan, mayo pong kaputan just to say full support for our boss duman sa programa kan sa Bicol Central Station going onwards to 2021 and masunod pang taon. Iyon man lang po yan. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Sir Alan. Kasi si Sir Alan will be working now with Bicol Central Station. Igwa pa po, online. So, habang mayo pa po naghaharapot, siguro sa kuya lang, magayonan I agree duman sa sinasabi ni Sir Alan. I am also, by the way, I am also representing the women's sector. I agree kasi ang sa breast feeding station was recognized, kaya nga ni saro kita sa awardee duman sa PCW, no? Philippine Commission on Women, kasi magayunon ang program na iyan under the CPNO kang Naga City. So, alagad with regards, kaya aware man ako na igwa, pero igwa pa kitang pwedeng may improve, siguro suggestion lang, na itong mga bako duman sa mga empleyado, kasi given na yan, na-respond duman sa Magna Carta, sinabi na ni Sir Alan. Pero sa kuya, I am more after with itong mga travelers na mga kababaihan, pagbanggi basinda. So, I mean, ano ang mekanismo, estratehiya, programa na pwedeng nakalatag siya dyan with regards to the gender and development issues sa terminal. So, pangadua po, na concern on PWD na siyang PWD friendly, no? Kasi saro din yan sa pwede ta pong i-improve na yung accessibility ng PWD and also the senior, 'di ba? Kasi kung minsan yung mga nagbabirahe na senior, dapat yung facilities, kasi ang Bicol Bus Central Station is a facility of Naga, sinasabi takan Subago, na saro siyang although saro din siyang income generating ng syudad. I for one is also can affirm, kasi biyahera din po ako. May mga official travels ako, lakwatsera in short. And I also patronize the online. Dakulaon na tabang siya, kasi kung minsan di ka talaga ora-oradas. Pag ako sa Manila, ang gigibuhon mo, online reservation ka. Kasi it's so hard. Siguro po iyan, mahiling sa ngunyan, lalo na pandemya kita, yung accessibility ng duwang sector na ini. No, ang PWD, ang senior citizen po. Siguro po, yun na lang ang baka pwedeng may incorporate na. And then, I also affirm na masakit man talaga, nasaro lang siya na department. However, baka po mas magayon, pati itong van, pati itong taxi, nasararo na sana siya. Kasi, ano daw kayo? Nabako na sana po, sir, ng transport, bus, no? Parang across all transport na parang Bicol, oo. Parang diba intermodal. Oo. Kasi di ba ang van, iba din naman siya. Di ba, sir? Under niyo ba ang van day? Last July 22 po. Pinag-tao na po sa Bicol Central Station si management. Pero actually, city government, especially si Sangguniang Panglungsod po, may propose na po, di ba? May propose na talagang paglalagaran kayan eastbound van terminal. Ayun. Bako na po duman sa
present ngunyan. Kailang sa po nga na iyan, medyo nagkarabala dahil po sa inagentang sitwasyon na arog kayo ni. And then may existing ordinance din po kasi na iyan pong Bicol Central Station, para lang talaga siya sa mga bus. Para lang po talaga siya sa mga bus. So, depende po kung anong magiging plano later on kan city leadership, kung talagang mahanap ng ibang lugar para sa sarong intermodal na terminal na inaapod. Itong saro na po. Pero sa ngunya po, data, pwede po talagang pagsaroon sa sarong area ang bus sa Caravan. Grabe po ang competition. Oh, makompete. Okay man lang yan, sir, pero siguro yung management ba? Kasi saro sa concern kang mga biyahero, ang comfort rooms. So, saro sa commendable sa bagong management kang bus station ang comfort rooms, no? Grabe ang improvement niya. So, nawawalat itong mga nasa ibang terminal. So, medyo struggle din siya. And it affects our image as a city. Diba po? Kasi ako nagtutubod kaya how we manage our comfort rooms in the public areas is how we take good care of our visitors din. Okay po. So, yun po siguro. Sige, sir. Baka man po giraraning question. Idagdag ko lang duman sa pigtutuyaw o kaya ihiling po ni ma'am sa mong chairperson about sa PWD. Actually po, may hinayar na si Sir Nonoy na PWD. May hinayar ka na po baga na may empleyado na kitang PWD. Actually po, igwa kitang nagkakaper ang empleyado po dyan. Bako lang empleyado kong city, but part kang workforce sa facility na ano po, na nag-earn kang sa indang livelihood dyan. Tagal po kita dyan. Kaya pigsusuportahan ko po ito na igwa kitang PWD naman doon. Ako po sa hampangan niya, ako PWD ako. Under kang cash division. PWD po ako kang na nagtatrabaho sa kayo. Dahil lang po Risa, pero may ID po ako. So mo niyan, ang pigapahiling ko lang po kaya, dahil kami naging suko lang duman sa ang God Miss for si maging feminist or maging may igwa man po giraray kami sa Bicol Central Station na pinaghaharire na mga PWDs. So sabiyon, si programa kaya pigihiling ko na hindi kami nakatuon si more in income pero duman sa workforce nga sinasabi ni Sir, nahiling ko na ito kaya ako makakasabi mismo na ako sarong PWD na nakatatrabaho sa Bicol Central Station. Yun lang po yan. Pero may dagdag ko po garo, parang naintindihan ko bago si pigsasabi ni ma'am, in terms din duman sa mga facility na kaipuhan, lalo na ka mga PWD. Actually, padikit-dikit po, roll out na po yan. Ano po. Arap na po kasi na nag-abot po kita dyan, kumbaga si building po haman na eh. Although, may mga previous na pinaggiribo na po, pero aram ta po talaga may kaipuhan pang gibuhon. Kaya lang ang sarap po sa nakakahinder para po itong mag-gribo kita ng mga infrastructure projects sa laog mismo kang terminal, iyo po ning current na ongoing, na construction kaniyong hypermart. Iyan lang po nga ang construction sa luwas, medyo perkete na pong maray. Apektado po talaga maray si operation ng terminal dahil sa ginigibong ini. And kung sasabayan ta pa po yan sa laog ng lalo po kitang magkakarano. Kaya sabi mekaniko after na matapos ini, that's the time that we will roll out also our 3 years plan na focus especially sa infra projects po sa laog mismo kang terminal. Ini pong actually saro pa lang po kasing comfort room dyan ang talagang totally na renovate Ito pong ginibutang comfort room for hair only. Para lang sa kababaihan. Ginibuta po yan, tanahin ta po kasi haloy pa lang talaga maggamit ng banyo ang sa tuwing mga ladies, po. Ang sarap sa nakakapahaloy dahil nagbuburlos pa pala sinda. That is why kang naggagitan ng bago, igwa ng bulusan, para kung si mabulos lang, dyan lang siya sa cubicle na yan. Mangargan, kinumpleto ta po kung ano si kaipuhan
sa sarong CR. And gigibuhon ta din po yan sa masurund ta pang renovation kaning mga existing ta. But for the meantime, we see to it na permi lang siyang malinig. Kumbaga dahil ka marimarim na maggamit dahil malinig siya as compared to other. Pare po kita biyahero, aram ta po ang pangangaipo talaga sa araw gayan. Kailan po nga ni, ang sabi ta, may mga ongoing kasi ngunyan na dai patapos, lalo na po ini yung hypermart na ini, na ito talaga po ang major na nakaka-apekto. Kama kairipuan pa, managibuon po kang Bicol Central Station Management in terms of infra. May saro pang question. Oo. Via Facebook. Facebook. Ayan, hapot po via Facebook. Regarding po duman sa online booking, paano nakaka-access po sa mga senior citizens or yung, di ba yung PWD, gusin ng 20% discount, pati yung mga for entitled sa discounts, pwedeng online lang or kaipuhan pang mag-actual? Okay po. Duman po sa manungod sa discount, ano po, para po maano ta din si parang ang apod kay niyo masiguro ta po na si naggagamit po talagang facility is kay po ang tawaning nin discount ano po pwede na po siyang mag-book and kung sakaling mabayad na siya pwede niya itong i-refund na lang araw lang po kayo ng Urulay itong discount pwede lang i-refund pag siya nagdumana sa terminal pag nagkuha na siya kang ticket. Ano po. Argo lang po kayo ang anong niyan. Pero, day pa po kasi siya ito bagang automatic na I mean, sana makuha po ninduta ang gusto kong sabihin dahil pag ako mabuk, pwede ko man sabihin na kawan niya kung discount, sasabihin ko ang edad ko araw gani, pero ang sabihin ko ang edad ko 60, pero ang edad ko pala sa totoo, araw sa kuya, 31 pa man lang. 31. Maaari po kaya. Parang itong check and araw po kaya para ma-check to talaga na totoo itong pagkakaag na information katong nagbubuk online. Pero dahil kung anong mangyari po rin sa indang ticket duman sa booking office, that's the time na pwede indang i-reimburse. Isa indang kung sakaling nagbayad na po sinda duman online. Kaya pwede po nidang i-reimburse duman sa bus company upon claim of the ticket. Saro pa pong online via FB. Ang hinahapot po, negosyante ini na may stall sa laog kang BCS. Paano da po ma-avail itong yung inot, yung wave na rental fee and then ganyan yung mula June ay yung 50% kasi as of now nagbayad man sinda ng buo. Opo, bali pigpaliwanag din po yan sa indano sa mga nagdurman sa tuyang mga tenants na ini pong pag-waive. Ay actually po pig-apply mi na po niya. Ini yung April to May, hindi talaga kami nagsingil kasi nasa ordinansa na. Siguro po ini sabi niya ito pong 50% na reduce sa rental kay itong existing na operational. Ano po? Again, ang ipapaabot po sa inda, we are waiting for the action through an ordinance of the Sangguniang Panglungsod po para i-apply ta po ni. Kung sakali pong nagbayad siya and ang effectivity po na magluwas duman sa ordinansa is parehas po kang requesta which is June. So siguro, i-offset na lang po yan duman sa masunod niyang bulan. Ano po? So yan po ang kasimbangan. We are waiting for the approval of our request through an ordinance from the Sangguniang Panglungsod. Okay, so salamat Sir Nonoy for your time and to share to us kung ano ang mga accomplishment ng Bicol Central Station. Si PDO, meron tayong question. Wala naman. So far, okay naman siya. Oo. So, salamat po and
everything was documented. Bibigyan kayo ng kopya sa office. Salamat po, salamat din Thank po. you. Thank you. Okay. For our next... Sige. Ang sa tuya pong sunod na ma-present, this is via online presentation, Zoom. So mag-antabay na lang po kita. Siya po ang department head ng Naga City, Abattoir. Apo danta po, i-welcome ta si Mr. Roberto Acabado. Change ano lang po. A coffee for the man. Ayan. Ready na po, sir. Okay na po. Sabi mo sa applicants yan. Si PowerPoint. Disable kita, sir. Host disabled. Sir Robert, okay Yes na po, po. Sige na po. You can start na po. So po, na-acknowledge na po itong PowerPoint ko. Yun po niya ang premier po, maray na hapo po sa Gudabus. Ini po ang samuyang 2021 budget ko na City Abattoir. Matao lang po akong halipot na tungkol yung pag-re-archive ng Naga City Abattoir. It was established on August 16, 19... Sorry po, may adjustment lang po. Okay na po. Hello. Yes po, go ahead po. Kaya pa. Thank you pa. Naga City Abattoir po was established on August 16, 1989. So halos po siya ngunyan, 31 years na siya. In compliance to Section 533 of RA or Republic Act Number 7160, Local Government Code. Construction, improvement, expansion, and operation of slaughterhouses. Kung makikirumduman po niyo ang dating slaughterhouse kan Naga City Abattoir, doon pa po sa Naga City Public Market sa Gilid Kansado. So dahil po hindi sa 7-160, nagkaigwa po kita construction ng bagong abattoir dito sa kilometer 7, Maracay del Rosario. In order to prevent wasted in terms of time and valuable logistics, to maintain a uniform high standards of sanitation in the operation and maintenance of the slaughterhouse. The NEMEC, the National Meat Inspection Commission, before, now, the National Meat Inspection Service, and the LGU concerned shall perform the following. For the purpose
I mean, the city or municipality shall by ordinance establish and operate a public slaughterhouse. In constitution, improvement, and expansion of such establishment, the city or municipality shall conform to applicable local and national policies, standards, and guidelines. For this purpose, the concerned local government unit may seek the assistance of the NEMEC or NEMES and other government agencies. Yeah. Pursuant to City Ordinance Number 2011-001, establishing new department, divisions, and offices in the administrative structure of the city government of Naga. Section 2, Creation. The Naga City Abattoir is under converted into a regular department in the administrative structure of the city department, which shall be headed by the Naga City Abattoir Administrator, with the rank equivalent to a department head. Article 7, Section 23, Functions. Ensure that all meat products that enters and leaves its plant are fit for human consumption. Pangalawa po, maintain the grounds, facilities, and equipment of the Naga City Abattoir in ordinance with the standards set by the National Meat Inspection Service. Number 3, coordinate with the city government offices in the implementation of civil work projects which are necessary to maintain each existent AA category. Ang gusto po sabihin kan AA category, ang pigbubuno po idi sa Naga City Abattoir, which is AA category, pwede po darawon ang karne igdi, na pigbuno igdi, nationwide, from Apari to Hulu. So, yan po ang kategorya ng Naga City Abattoir. Kung paman po ni ka 1989. In partnership with the City Veterinary Office, apprehend vendors or traders of meat not slaughtered in its plant and cause the filing of the appropriate criminal and or civil filing of appropriate criminal and or civil cases against them in court. Number 5, recommend to the Sangguniang Panlungsod of the City Mayor policies and measures to further improve its service and financial ability. Number 6, ensure the care of facilities, equipment, structures, and premises of the abattoir. Collect abattoir fees, provided, however, that all collectors of the abattoir shall be deputized by the City Treasurer's Office and who shall be under supervision and control. May kadikit lang po ako ding istorya tungkol hindi po na ano ang pagkolekta po kan bayad sa pagpuno hindi na po sa Naga City Abattoir. Dati po sa Naga City Public Market duman po ang koleksyon. Ninhuli po so production kan pagpuno hindi dahil nagtatali sa koleksyon kang bayan kang panahon po. So ingwa ko man po kang panahon pa ni dating sekretaryo Robredo na makaigwa po idi na mismo ang koleksyon kang pagbayad sa pagbuno para po siya madaling makwintada o magdali po duman sa kung piraman pong payo o piraman pong kilo ang pigbuno. So ngunyan po kita kung ito nakikita na ang Naga City Abattoir. Number 8, ensure the timely remittance of collections to the City Treasurer's Office. Yun po ni pares mo po kan Bicol Central Station. Man po kami ding service, vehicle,
Anak ko po ini yung remittance me, ang City Treasurer sa office po, mga oras po yan bago mag-alas 8 ng kaaga para po may deposito naman po sa bangko. Number 9 po, maximize the utilization of all facilities and equipment with this premises. Yan po ang brief description po kay Naga City Abattoir Monday. Ngunyan po duman sa next. Accomplishment po report kay Naga City Abattoir. Okay na, maluya internet tayo. Ang agad. Ayun na. Pasensya na po kamo ang Naga City Abattoir. 7 kilometers from the center of Plaza Quezon. Ini po accomplishment report ng Naga City Abattoir 2019. Ito po, construction of opal loading bay roof. Lumapot niyo sa likodan. Ini pa lang po, Naga City Abattoir, kuya na siya, na accredited na siya as GMP, National Meat Inspection Services, and also accredited as a assessment center siya kan TESDA sa mga nag-eskwela pong parabuno sa City College of Naga na nag-aarab road. So, iyan po, ini po construction of opal loading bay, pero nakaigwa po kayo dahil duman po sa separation area na paglimpya po kay mga laman loob considered na dirty, duman po siya sa likod ng Naga City Abattoir. Ito po naman hindi sa inutan, ina-contained area, hindi po talaga si proper na pagbuno. So, nakaigwa po siya, di karagdagan ng ato, duman po sa likod. Easy loading of opal during every rain, sa po sa rason. Installation of hard coral overhead shower. Ini po ang dati pong practice hindi sa pagsumpit kan mga urig na piglalaog, mga livestock. Pikagamit po ng hose, water hose. Minsan po nalilingawan kan tao, empleyado, na piglalag na pigwawalat sa paril. Kukso po si tubig, nagwawaswas si tubig, umayong kamungdanan. So, ingomi po na magkaiwa po siyang overhead shower sa gabus na uring na yaw sa tangkal. So, installation of hard coral overhead shower. Slaughter animal is in excellent condition. Kaano po, medyo po mapraskusin siya duman sa hog pen. Basa siya, nakakarigus po siya, siguro mga 10 minutes. So, mapresko po siya. Installation of canal filters, screen for solid waste. Ini po, nakaigwaman po niyo dahil duman sa mga solid waste na dahil na pwede maglaog duman sa wastewater treatment plant ta. Naga City Abattoir po, nakaigwaman po ng wastewater treatment plant which is considered the first wastewater treatment plant sa Sarong Abattoir, hindi po sa Bicol. And then po, ini pong relocation and elevating of large cattle living bat. Ini pong living bat, ang gusto po sabihin kayo ini po so kawa na piglalagan mainit na tubig, tapos lilimpyan si apat na bitis duman kang baka, si payo, tapos si ikog na po. So duman po inapon man living bat. So clean cattle head, legs, and tail. Ini po palima, cementing of opal dispatch parking area. Iyon po dati maduot duman. So dahil po makaatras ang mga auto para po akuto nila o po ano nila ang sa indang malinig na hinugasan kan empleyado ta para po ano na nila daraw na nila sa indang tindahan. Orderly parking of client's vehicle. Iyon po ang output yan, outcome indicator. Pang ano po, excavation of temporary manure disposal pit. Ini po talaga ang dahil po duman sa wastewater treatment, ang manure is considered solid. So dahil po pwede duman makaiba duman sa wastewater treatment. So ingomi po ang mga canal made o tapos itong mga manure niya i-separate nila. So pigahakot na po siya. Dako lang mong mampungtabag ang
City Agriculture Office kasi da po naghahakot kay itong manure para po dumanda sa ang tinanon man nila sa nursery. So, pampito po, ada na po na pang yung ano, ang sunod pa accomplishment report po na yun po ni sa 2020 na po ni 2020 January to June. Dahil pala hindi nakaiba si July si provisional slaughterhouse na dahil sa lockdown, temporary closure. Ini po sa accomplishment report of Naga City Abatua from January 1 to June 30, 2020. Nagkaiba po ng 33 na mga trainees, batch 14, nagkaiba po sila in-situ certificate. Gusto po sabihin, kung po sila, kumbaga, at talagang para bunong sila. May certificate na national certification in situ. Ali po yan sa TESDA. All trainees pass the TESDA examination. Yan po, pigagamit po yan ang facility at inig pong Naga City Abatua. Yun po ang kwenta ang laboratory nila sa pag-eskwela nila sa City College of Naga, ang slaughtering course. Ini pa po pandua, fabricated 1 unit tubular rack for stacking galvanized pipe. Yun po, ini. Duman po nila sa may parting bodega kami. Nagibo po kami na maringkawal na po ang mga gamit duman, lalo na yung mga tubo na ni. Nagibo po kami, improvise na galvanized pipe stacking area. Tapos po itong laganan niya para maray na tultol ang pagka-ralagman po. Relocated 1 unit electric hoist with 500 kilos capacity to one stand. Jadi pa lang po, ang Naga City Abatua, may 2 steam boiler, yun po ang nagpapainit kami tubig. May 2 po siyang bearing machine. May 2 po siyang scalding bath. Gusto sabihin ka scalding bath. Ito pong nakula o nakawa ng maski mga 60 kilos na orig pero makausto. Ini pong bago kaya nakawa niya tapos bearing machine. Si bago po ni si luma po pig-repair na lang kan mga empleyado ni sa Naga City Abatua. Para po iba po kaming reserva in case po maraot na si sarong bearing machine. Siriman po, kaya ito pong sarong electric hoist duman, gusto po itong pensya, imagine itong naruman lang siya mechanical pulley, kaya electrical. Mas madali po siya magbatuning urig. So, heavy and oversized hogs can be easy lifted into scalding bath. Construction of National Meat Inspection Service Nemes Plant Office. Nagkaigwana po ng opisina, kumbaga po sub-office ang plant officer po ka Nemes. Hindi po sa Naga City Abatua. Kaya po hindi halos monitored po permi ka Nemes ang Naga City Abatua. Installation of Naga City Abatua Panaflex signage along the Maharlik Highway and main building. Sa ano po, nagkaigwa siyang signage sa gilid po kan ayan po minapo na Maharlik Highway or A26 Highway. Minuli po, dakol po mga bisita, kaya ito po, mga bisita ay aling iba-ibang lugar. As far as Bataan and parting Kidapawan, tapos ito sa parting Mindanao po, nagbibisita man po sa tuya. Alagad po, gabos hindi nakakarlampas. Dahil ang Naga City Abatua, nalipudan na po kayo ng Ford car dealer. So dahil na po siya nailisagin sa kung niya ang sa tinampo, dahil na po nahiling ang building ka Naga City Abatua. So picking mo po mo, tig-request mi kay Mayor Legasyon, tawan man po kami ng signage dyan sa tinampo. Sharing man po sa building. Daily disinfection of the slaughtering areas in all forums.
Ini po, maski po may pang-African swine virus or fever, permiman po ni pigigibo mi or dahil po sa GMP for good manufacturing practice. So obligado po kami kaya dahil po kami accredited kan NEMES, national, sire po GMP kita, so mapalo kita diba sa standard nila sa hygiene and sanitation. But feeling of old cattle manure, disposal pit, and excavation of a new one. Igwa po kami din, temporary lang po yung excavation pit ni. Ninhuli po kung nade-dilemma po baga, ang paghakot, ninhuli may available na truck or may available tools ang personal kan city agriculturist. So, igwa po kaming kumbaga temporary muna malakdan kaning manure, animal manure. So, pero po ecological friendly disposal of cattle manure po siya. Yaw man po sa local nakasita ba to o pagmang na po yun disposal temporary. So, walo po ini po pagpintakan mga animal corals, ayan po corals, gusto sabi ko mga holding pen o tangkal. Ginibo ni po ka mga empleyado na nakasita ba to. Kaya na po ipagpapuntrata. Repenting of cattle lemming fee, sharing man po. Paggibo na maintenance ka nagal sa Tatua. Fabrication and installation of new tubular guard rails for lands. Ini pong guard rails, ito baga po maagi ang baka, damulag, dahil siya makakadulag. Ang baga po, eksakto lang siya duman sa raceway niya na may kudal siya. Yan po ang guard rails. Para po duman sa, lalo po kasi may mga igwa po mga bakang na kuming wild. Kala po pasaway na abo maglaog sa bunuan. Siguro po abo feel niya man na gagado na siya. So safe transfer of animals for slaughtering. Sunod po ang fabrication installation of new animal coral gates. Siyempre po sa haloy ng panahon. Medyo po siyempre po ang acid kapag ikan, baka, asin damulag, siring man po kan puri. Nakaka-deteriorate po yan. Kan mga bakal na pintuan. So, pigibo man po girarya kan maintenance personnel kan nagal si Kaya Bantua. Purchase mo na lang po ang materialis. Ini po, fabrication installation of steel bar slated cover for canal along the Opal dispatch area. Iba na ka po ini na disgrasya, perang taon na po. Nabulsot yung babae pati. Dahil po nailing niya na ito po pala ang kanal. So, piglagan mo niya po yan dyan yung screen. Safe working area for Opal dispatcher in cattle person and also for the clients. So, ini po, sunod po itong Remina Nagasita Batwa Salt Matrix. Ini po yan, PPA is extracted from AIP. Ito Nagasita Batwa Salt Matrix. Ini po, GMP compliant hog slaughtering program. Fabrication of hog vertical leather. GMP compliant animal bleeding process. Ini po nga ni. Ini po kung mangyari ini yung fabrication of hog vertical leather. Kita naman po ang magiging inot na inot hindi sa Bicol region na pag-alik kan dugo kan urin. Nakabitay siya. Pagkatapos siyang kurintiyon, automatic siya, madali siya, bibitayon. Mas magayon po ang bitay na oring na alian ng dugo. Isa itong nakaigda siya sa kamuali ang dugo. Ang dugo po dahil gayo na luwas. So, kaya po ang sarong uring alian ng dugo, bago punuin. Halos po 60% alian siya. And the remaining 20% yan sa mga tissue niya,
and the remaining 20% sa mga bones niya. So halos po dapat 60% maali po ang dugo. So mas tagal po siya kapag alik ng dugo bitay. So biglaan po yan na saro yan sa PPME. Although natala po GMP compliant man yan. Ina po sa pa po procurement of additional carcass trolleys and gambrails. Ninuli po sa karagdagan nagdadagdag na ang buno. Ini po talaga pag-isip man ini iplanuhan and last year. Dahil pa siguro po kami, ang trend kang pagbuno po kalangkaw. Kan 2019 po, nag-average na kami 200 heads na urig. Banggisan ang operation niya, barabaging, iyan pa ang buno ni average 200. So, pikiling mi po, ang trolley mi po gusto sabihin itong trolley, ito pong roller niya, na nag-aagi sa release, na nakabitay man ng urig sa pagbuno. Kasi po itong hanger, gambrel, yung kaya lang po, inabot po kita, sabi akan ni Nonoy, si Harry Potter, Harry Potter, hindi Harry. Kaya naman po, kung maabot po sa panun araw kayo yung nahulong lockdown. Mga lockdown po ang Abattoir, kasarabay-sabay man. So, yun po, first lockdown, ESF, tapos sumunod, nag-COVID, nagbagyo pa. So, grabe po kahit po ang apektadong marikado ang inagasit sa Abattoir, pati po sa mga partida at mga karni. Nasunod-sunod kitang viruses, and bagyo pa. So, ini pa po sa steam boiler modernization, procurement of new steam boiler. Although po, duwa po ang steam boiler ta igdiyo. Ang saro po steam boiler na nakulang. Kuya pa po, almost 13 years. 7 years man, 13 years. Almost more than 10 years man, more than 10 years ang sarukan ko yan. So ang salit man po na pangkain ng tubig, steam boiler, dahil po kaya niya kulang po yan na initan ng tubig. So atrasado po, imbis na 1 hour, magiging 2 hours. So duman lang po siya mansasalit na tawa. So kaya po, igwa na kita pansalida po na bagong steam boiler. Dahil na po, siguro alato na pag makita po pag-ilit ng tubig, sigurado po may bunong urig. Ang gatungan po ang initan pong tubig idiyo sa urig, dahil po pwedeng gatungan sa iraro, dadukot siya sa swimming pool. Yan pa ang disadvantage kaya. So, maski po igwa kitang pambakal na sumo, dahil man po siya pwedeng gatungan. So, mapong alternate, kaya po dapat talaga. Ang condition kan mga steam boiler, dapat excellent. Tapos, office in facility improvement. Construction of property section office with storage area. Ini po, nakula po man niyo. Ngunyan ko po niyong mga 2021 siguro ang talagang papatrabaho naman kan city hall. Kaya lang po, inabot kita kahit RKN yung problema na ang budget English siguro po, although po kaya may paman yung dahil mo na mahibo dahil sa COVID na nin. Okay lang po. Kung makabawi po ang syudad sa next year, padalos mi po niyong construction of property section. Kaya po talaga si mga papilis, po kanigwa po kaming semento, i-deliver, igwa kami si semento igdi, kung baga po 5, support, kami pong masarayan, baka mabasa, masayang. So, kaya po rin po talaga ang property office in storage area. Construction of personnel, locker, and dressing room, and with toilet and bath.
Ini po, at kaipuan po kani. Duman po sa GMP, ini po ang kulang minala sa iling ko. Dahil po, siyempre po, bago pagkabuno nila, may maati sila, si parong nila mapungaw na bagay, na parong nila, inapin ang mapungaw na parong. Kaya po sila mag-shower, hot and cold. At least mga 10 minutes. Malit po lang si ate kanawag nila. Siyempre po, mabulos man sila. So kaya po man nila na may privacy man sila na makapagbulos sa dairy market nila. So kaya po mo pa yan. Kaya lang, depende na po yan sa city hall. Kung may gawa na pong awad-awad na kwarta, pag-give kahit hindi mga request. Mga pwede po yung activities nila. Annexation of former TLC chiller room. Ayun po, sayang man po ang building kaya na yung dati magapong TLC. Katahit dyan na abatua. Na gusto mo po, si chiller room niya, gamitin ng dispatch holding area. Dahil po sa bunok na naglalampas permi ng Sangatos, yun po ang bunok ngayon nasa 140 to 170. Eh po itong karagdagan na dispatch area, holding area, na mapas si howler o mabalik ang howler, panilunda niyang hapon, na ang karkas po, may karkas, nakabitay pa po. So, dapat dahil ibagsak dyan sa parit na bawal niya. So, kulang na po yan ang holding area nito. So, kahit po talaga itong may kakagawa kami annex or another holding area. Ini po septic facility modernization. Yun po, ang septic tank, excuse me po, kung gwapo nag-iiris na. Kasi siya pa, sorry, kung na pa lang po, alas 12:30 naman, iiris na ka na talaga. O sige po, so wala ganan kaya itong mga ate, kang tao, ngayon, imagine mo. Okay po. Madali ito na. Ini pong inapo na tangke, kang tao. 1986 pa po construct. Ang aram ko po sa Rumbisyon siya, alian or piglinigan. So medyo po kayo po naman talaga. Magkaiba ng another. Apat na po kanya ang City Engineer's Office. Masakit na daw po si Luma, mag-ibo na ng bakit. So, ito pa po, personnel organization upgrade. May dati po ideyong, inabutan ko pa lang po ideyo ang Naga City Abattoir. Ako pa lang po ang 5 manager na idi sa Naga City Abattoir. Kung ako kan March 16. And, yun, August, anniversary pa lang ka to. August 16, 1995. Hindi na po ako na-assign. Pero po kaya itong 1989 hanggang 1995, nakaapat na po manager. Hindi. So ako po ang pang-5. So mabalos po, yaw nang tiwarin sa kuya, kaya nag-aliw ka ako iniyo. Silver, jubilarian po, pala po ako ngunyan. 25 years na ako hindi sa Abattoir. So, yan po, si Slaughterhouse Master po, naali ito. Naali po sa budget niya, pero yan pa po siya. Yan po. So, kung maaman po, kaya po itong restoration. Fully supervised slaughter operation. Ang trabaho niya po, yung Slaughterhouse Master. Promotion of personnel who has reached maximum step. Huwag pong kaming personnel overdue naman, lampas na siya sa step kasi naglampas pa siya sa SG, salary grade. So, kaya po naman po, magtaas man siya. Magtaas naman siya, another step po siya. Kung aliba po siya, grade 2,
dapat maging grade 3 naman po siya. So, creation of public service foreman plantilla. Yun po ni, iba po kami maintenance personnel. Iba po kami mga cleaners aside from butcher. Iba po talaga siyang maintenance. Sa maintenance po siya. Tapos cleaner siya. Alagad po, kung dako lang buno, si maintenance pwede magbuno. Si cleaner pwede magbuno. Pero para buno talagang totoo, dahil siya pwede maging maintenance, dahil siya pwede maging cleaner. So, type 1 po itong creation of public service foreman. At foreman pala, plantilla position. Dahil po siya mag-supervise. Manungod po siya. Taigwa po kami empleyado, maski siya tatao na magbuno, tatao pa siya mag-welding, tatao pa siya maging karpintero, tatao pa maging mason. Yan, mason eh. All around po, all around. Tatao po siya misa po, nagiging tubero. So, yan na po ang kakuyanin dito, mga job of all trades ang ibang empleyado. So, hiring of personnel for wastewater treatment. Ini po ang importante. Anin huli, sana po, dahil man po itugot kan man na Diyos. Pag ini po nag-stop, mag-stop ini yung wastewater treatment facility, tapos kita po, mareklamo ang Camilla Homes, mareklamo itang employees housing, mareklamo si Kataray ito po dyan sa likod. And huli po, na pong aadiyan. Si mga warak, asin tubig, ali po sa laugan na nasiba. So dapat po, kaya halos yan po ang wastewater treatment na 24 hours po. Yeah, tulong makina dyan sa salida lang sila. Sa 24 hours nga ni po, pwedeng 38 hours sila maanda. So kaya po talaga, once yan, 24 hours man tumataho. Tapos po sinakalusot pa sa screen, sa fine screen, sa kanal, nalaw pa po duman sa receiving tank niya. Duman po, pag-aalik kan, dapat supposed to be na maintenance kan wastewater treatment. Alaw niya po. So, dahil niya po pwedeng bayaan. Yan po, madakul. Pag sinusok po yan, pasiring naman sa chamber niya, magkakaiba kitang problema po. Malaog po siya naman sa aerator niya. Nagpundo po aerator dahil maati, tapos kita po. Mapaparong na ang sinasabing mapungaw na parong. Ayun po yan. So, kaipuan mini po. Yun yung personal sa wastewater treatment. Hiring of additional butcher for, hindi po siguro mapaliban niyo muna. Hiring of additional butcher, pero po siguro next year pwede na or 20. Depende po Depende po kung nakukita ang COVID o magbalik na kita doon sa dating numero. Dakol na numerong pigbubuno. Hiring of additional plant certified electrician. Hindi po kaipuan man yun. Talagang plant electrician po. Certified talaga po siya. Kung pwede nga po may in situ siya. Dahil po, halos po, ang operation nga IDU, halos sa electrical, duman sa wastewater, tapos hindi po sa ibang bagay, ang ibang equipment, 24 hours po siya. So, may igwa na po kami IDU, well lang siya, na po na house electrician, makupan po siya itong industrial electrician. Kaya po mo po itong industrial electrician. Ini po talaga. May mga darakula kami, hindi mga panel board. May mga darakot po kami, hindi panel board. Hiring of all-around maintenance person. Ayun na po. Halos po sa paresman kayo ni duman sa maintenance sa wastewater. Yun na po all around. So, ini po ang mandate. Sunod pa lang po, ang mandate kang nagasit. Ang mandate, vision, mission, major final output, performance indicators, and targets of the Naga City Abatua. Ang mandato niya po, ang mandate niya po, see to it
that all animals in the meat thereof for sale at public markets and meat shop were slaughtered at the Naga City Abattoir and properly examined by veterinarian or meat inspector before and after slaughtering of such animal. Ang trabaho po kan inspector, iwa po hindi na po na before and after. Although, dahil po dahil ko po under siya. Dahil ko po siya under. Pero po, masabutan lang po. Ang before inspection, gusto po sabihin kayo ito, ante-mortem inspection. Ante, before, and mortem is death. So gusto po sabihin, may inspection sinda na ang animal na yan is fit for slaughtering. So, bubunuin mo yan, pag-iwan na po siya, certificate alip sa meat inspector na fit for slaughtering siya. Hindi po siya sa amin after, yan na po post-mortem inspection, pagkatapos, mortem, kada. Ini po, yun na ni ito pong ang inspector, ma-inspection siya na ang karne o ang meat carcass is fit for human consumption. Kung kakanunta na. Yan po ang gusto sabihin kaya. Ang vision po ka Naga City Abattoir, an office with mechanical equipment and service-oriented employees, effectively and efficiently delivering good and quality service. Yan po. Yan po, malinaw. So, iingwa po man na kan city, silang Naga City Abattoir, nakaigwa po kitang kumpleto ng mga equipment para po ang pag-serve man po kan empleyado ta, maray. As in, tama sa oras para dahil man po makapagsabi ang kliyente na wala na si Kuyaman Parpiano nila. So, iyan po ang tigiling-iling ni man na mas mapadali ang servisong maray. Ang mission po to promote hygienic, wholesome meat for public health, consciousness, and safeness, to render capable, competent, satisfactorily services to the public consumers, to provide active, understandable, interrelationships with our clients, organizational outcome, access to clean and wholesome meat fit for human consumption. Ayun po yan. So, yun po ang PPA activities description mi po. Ini po, sinabi ko na kasama sa fabrication of blood leader, complete blood extraction. GMP compliant bleeding process po yan. Estimate lang ni po, kung baga po, pwedeng magtaas pa. Pero po, ini estimate ng inapa na conservative estimate. Nasa 1 million po. Procurement of additional carcass, trolleys, and gambrel. All animal carcass are hanging, nakabitay. Number of available carcass trolleys during slaughtering operation. 1 million yan po. Siguro mga kuyan po yan, mga sanggatos or yun po, mga sanggatos pidaso yan. Procurement of new steam boiler, lower fuel and electric consumption. Yun po. Napag-istoryahan na po ni, napag-kaigwa po kaming graph na data kay ito ni Ger Martin Cansuamo. Dahil po sa stricto na ang pagputol ng kahoy o pagbiyay kan nga sumo, ako ang permit na gayo ang seller o ang may tindang sumo. Kaya po namahal man ang presyo kan sumo. Compute me po si presyo kan sumo against sa presyo kan diesel. Kung pira pong pilasong sumo, pirang bundles na nauubos sa sarong banging gatong,
tapos piraman pong diesel fuel ang naubos sa operation, mas lamang po si fuel na nakakatipid kita. Saka po, dahil may control kita, kung gusto na paluyawon o kung doon totally ang distribution kan fuel, mapupunda po. Pero po itong gatong na kahoy, pag sobra ng init na maray ang tubig, dahil nakokontrol itong sumo, itong laad kan sumo. Kundi po, tiglalaagan na naman ng another ng tubig, si kawa. So, konsumo po sa sumo, konsumo pa sa tubig. May datamang kaya po na sobrang init. Baka mauluto po si urig. Dapat lang po ang init ng tubig na sa 65 to 70 degrees centigrade lang po. So, may data po man na sobrang init, ang kublit niya, masuway na sa hawak niya. So, yun po, maluboy na maray siya. Pag ayaw po sa dairy machine, po, at si balukag, si kublit, tanggal na po yan. So, dapat po, yun sabi may steam boiler, fuel, feed, para po kontrolado ang init. Maray po ang pagka lumoy kang balukag lang kag urin. So, efficient steam boiler operation. Yan pa pong rehabilitation of current steam boiler. Yan po, kasi dua po nga yan. So, may makakuha kitang saro, iba po kitang saro. Saro man po ng delikadong bagay na ng equipment niyo. Makita po pag init tubig, makita buno ng urig. Construction of property section office with storage area. Yun po, nabanggit ko na efficient materials warehousing, secured storage area for property and supplies. Construction of personnel. Yan po pala sa property, pwede may pa po malagan kaya itong mga duplicate copies, resibo, copy kan nagasita ba ito na i-issue kan revenue collector ID sa pagbayad kan kliyente ni. So may kopya mo po kami. Dapat na po kami hindi yung kinaho na resibo na, kinaho na ni gate pass. So kahit 1 minute po ni mailag namin sa tamang lahat. Construction personnel or delinquency, ito po sinabi ko kas bago. Siyempre po mga lalaki man hindi, maski na po mga lalaki hindi, ang mga staff po man po, mga babae. So dapat po, may igawa po sila proper na, excuse me, dapat po igawa sila proper na bulusan. Annexation, yun na po ni. Ang word niya po, doon na po, naligawan ko ng talam po sa mga presyo kayo po. Sorry po, kayo ko nabanggit. Ini po sa Riyadh steam boiler, nasa 1.5 million po. Kung yan po, mas mahal pa ang pag-Riyadh, pwede po siguro magpakal na lang ba? Mas barato pa ba kaysa sa pag-Riyadh. Pero po kung barato man pong alawid ang distansya niya, sa pag-Riyadh, pares man pa ang efficiency niya, mas ang bago mahal, mas iparehab na lang po. Any pong construction kan office, nakula po ni kan property, nasa 1 million man po. Ini po, kapos pala sabi ko po, kapos man conservative estimate. Ito pong kuyan, sa personnel, sa itong nga po ng kanya ni bulusan niya, halos po mga 1 million man. Wala nga pang kulang nito. Anyway, as ini po annexation kan holding area 1.5 dakula mo ang area po kaya na ang capacity kaya ini ang yan pong magiging annex niya is 100 and 300 heads at pwedeng bitayon. So ang kabanga po kaya 150. Kasi ito po kabanga lang 150, okay na po yan. Ang capacity kan TLC dyan, at chiller room niya is 300 heads. So, duman lang po kita sa 150 para in the future po, kung kaya po na yan ma-read man ang TLC, iba po siya chiller room. New septic yun na po. Yan po septic,
Zero mahal talaga, 3 million. Tapos, dahil ini po, gabos-gabos na, tungkol po sa personal service. So, sa city lang po kanya, ang kanya po mauli kanya, ang HRM o sharing po ang CBO, ang budget office. Ini po pala na budget for 2021. Dumang kita sa MOE muna. Dahil nakita dyan sa personal. Tayo kaya. Sa isari mo yan tapos sa city budget. Dumang kita sa... igwa po kami. Grabe ni. Igwa po kaya... Duma po sa MOEE. Igwa lang po kaming 12 million, 12.9 million inahagan. Duma po sa lubricant, nasa 2 million. Oil and lubricants expenses, 2 million. Tapos po sa supplies and materials, 80,000. Duman po sa water expenses, nasa 700,000. Duman po sa electricity, nasa 1.2 million. Telephone expenses, mobile po, 24. Duman po sa internet, subscription expenses, 20 million. Security services, 2 gwardiya, Blue Guard, 200,000. Other general services, 2.9 million. Tapos repair and maintenance, infrastructure, sewer system, 500,000. Lumang repair and maintenance building and other structure, slaughterhouse is 1 million. Repair and maintenance building and other structure, 1 million. Repair of machinery and equipment, office equipment, 500,000. Repair and equipment, machinery and IT equipment and software, 500. Ini po sa repair and maintenance, machineries, equipment, machinery only, 1.5 million. Repair and maintenance and operational expenses, igwa po 500. So, gabos-gabos po, 12,909,000 ang MOEMA po. So, ang capital outlay po, biglagan namin po ini. Kung ini po maaprubanan man, sa iling ko po kaya ang sabi, sa pagsasara roon na lang ang capital outlay. Pero po, biglaan mi, duman sa building na other structure, slaughterhouse. Kaya ini po talaga, ang na-rehab lang sa bato, ang ato, kan building, tapos si atop kan mga holding area. Pero po ining tangke kan tubig, overhead water tank na may capacity 70,000 liters, I think. Ever since 1986 pag-construct po kaya, dahil pa po yan na rebayan tangke na yan. So, po, biglang magkaigway ni Garo Waterfalls. Dahil malugod po. Haloy na po yan. So, biglang po yan. Sayaw na yan dyan sa 6.5. Office equipment po, 100,000. IT, software, 100. Igwa na po yan doon sa Enot. Pero biglang po sa capital outlay in case. House po, furniture, 35,000. Igwa po kaming total sa gabos-gabos po, 8,000.
capital outlay. So total amount of MOA in capital outlay is 21. 21. So, yun po yan. Yun po yan ang kung saan mapapaduman ang MOA in terms into capital outlay. So, maray na po girare sa Indo. Diyan po ako nagtatapos kung saan po mga presentation. Ano yan? Sigurado daw na dadaw ako. You sir? Kung ano tapos sa tuloy, hindi ko lang. Okay. Thank you, sir. So, may kaputang po. Welcome po. Iga po, thank you. So, ang proposed budget ng Naga City Abattoir is 21 million. Okay. So, saro man iniyo sa dapat tawanan ning attention since it focuses on the health and the nutrition of the citizens in Naga. So, igo po ba ang mga Gusto ko kaputan? pa pala po paabot sa Indo. Madali lang po. Comparative, lang po. Kan 2019 na koleksyon, gross income, kontra po sa 2020, from January to July. Kan 2019 po, nakagawa po kita ng revenue collection, 1,529,659.95 centavos. Ngunyan po, 2020, nakakolekta po kita ng 1,638,886,080 centavos. Nag-increase po siya ng 109,226 and 85 centavos. So, nag-increase po kita. Medyo alam ka si collection namin yung 2020 sa January. Ngunyan po, kan 2019 February, 1,544,197 and 15 centavos. I mean, sa 2019 po, 1,442,521 and 30 centavos. Ngunyan po sa 2020, 1,544,197 and 15 centavos. So, nag-increase man po siya nagkagawa po siyang increase ng 101,675 and 75 centavos. Kan March, yung po pinakadakula ng decrease na koleksyon. Kan 2019 po, March, 1,560,290 and 94 centavos. Pag-abot po sa March 2020, nagkaigwalang po kita ng koleksyon na 521,316 and 145 centavos. So, nagkaigwa po siyang decrease or deficit or pagbaba ng koleksyon ng 1,038,974 and 49 centavos. Ano so kanin? Nagpo na kanin po si Kuya. Nagsilak down kay itong nakaigwa pong first ASF na nakakapira pong barangay edisi sa siyudad ng Naga na may mga ASF po. So, nag-lockdown po ang Naga City Abattoir. From March to from March 1 to 18. Si lockdown po. Plus si COVID. So, si mga tao po ay nagluluwas, may paninda, kita, nagbaba si Buno. So, 1 million na gayo, 1 million ang pigbaba ng koleksyon na. Kan April po, nakaigwang koleksyon ng 1,529,893.10 kan 2019. Ngunyan po, April
2020, nakaigwalang ning 920,787 and 47 centavos. Nagbaba po siya pangduang dakulang pagbaba ng 609,105.63. Yun po ang pagduwatang epekto man po si ASF pati si COVID. Kan Mayo po, 1 million, kan 2019, 1,681,190 and 95 centavos. Kontra po sa Mayo, kan 2020, 1,258,551 and 70 centavos. Nagkaigwa pong pagbaba ng 422,639 and 20 centavos. Dahil po duman, another po, yung pang ASF and typhoon. Nagkaigwa po kitang typhoon Ambu sa panahon na yung Abril. Pag Hunyo po, 2019, nagawa po kitang koleksyon, 1,569,1020 centavos. Ngunyan po na 2020, June, 1,267,646 and 90 centavos. Nakaigwa na lang po ng pagbaba ni 301,363 centavos. So, yun pa yan. Yun pa pinaka-ababa man na pigbaba. Pero po kan July, nagbulta po, giraray si ASF. Binalikan kita sa Naga. Nakaigwa po kan 2019 correctioning 1,632,312 and 45 centavos. Ngunyan po, July, 1,110,924 and 60 centavos. So, nakaigwa pong pagbaba ng 521,387 and 85 centavos. Dahil po duman sa kan July 5 to July 5, July 5 to July 24. 24. Si lockdown po kan. Bang pong actually lockdown inaabot. Kundi po partial closure kan Naga City Abattoir. Ang pigbubuno lang po ili sa Naga City Abattoir, large ruminant, Carabao, cow, and goat. Pero si mga urig po, duman po sa provisional slaughterhouse na tigdibo lang po within 6 days si provisional slaughterhouse. Duman po pigbubuno ang urig. So, dikit po duman si nagpabuno. Dahil ko ba po kung anong mga rason. Siguro po nararayuan, siri po sadit, sa naduman ang release dahil kaya ang binibitay duman na urig pag binubuno dahil nakakakalaw nga na ang 30 payo samantala po ang sarong biritayan ang release ang tulo nakakalaw po ang mga nasa po 50 payo nakabitay pa yan duman po dahil so perang beses po kami na atraso na aga na dahil patapos buno so yun po sarap po ang rason siguro baba si Buno, tapos po dahil may ASF pa, may COVID pa. So, yun po, nangyari po, pig-minus ko si Alangkaw niya, na kung ikukumpara duman sa 2019, kaya na po, nagbaba si koleksyon niya, kumpara duman sa 2019 from January to June is 2,682,567 and 92 centavos. Yun po. Halos nga po 57%
50% to 57% ang nawara po. Yan po. So, sabi ko, grabe po ang binaba man kang ang kwenta, ang income kan naga si Teba po. Just mabalos po, kiraray sa inyo. Okay, thank you very much, Sir Acabado, Sir Robert. So, igo po mga questions online. Do we have? So, mayo man po. Dahil ko na din may hapot kung ano ang gender issue ng mga orig charot. Ngirit si Sir, okay. So, Sir, with that, thank you very much. Medyo nahiling naman po mi si mga pig-present nindo and nasa Facebook and sa online. So, proposed budget nindo and we will, the committee will review it sa indong mga proposal. Okay po. So, thank you po, sir. Standby. Okay. So, for our next presenter, kasi time check, it's 4 p.m. Ang sunod po na presenter, iyo ang department head kang MEPO, si Sir Ramon Florendo. Maray na hapon po sa kabos, sa partner mi sa private sector, ang NCPC. Siri man po sa mga nagdadala, naghihinanyog. Yeah. Okay. Maray na hapon giraray. Urog na sa mga nagdadarala, naghihinanyog si mga partner mi sa Naga City People's Mall, ang Naga Market Stallholders Federation, siring man ang mga kairibanan mi sa City Hall, mga kahimanwa, urog na si mga parasaod sa Naga City People's Mall. I will be presenting the briefly itong profile kang Naga City People's Mall kung hain na kitang unyan. Si second part itong presentation katong annual investment plan specifically for Naga City People's Mall, and then the budget. I'll do the presentation as briefly as possible ta si duwa kong kaibanan pero halawig na maray si presentation inda. Let me start by presenting the Naga City People's Mall. So our tagline is Presko, Dakul, Barato, may dagdag na, may tawad pa. Po yan ang karakter kang mall lang masa pero ang lalaugo niya is still palengke or merkado. Big level up talang po. Ang samuya pong slogan kan mga empleyado, husay, dusay na serbisyo. This is our tagline and slogan for the last 10 years. Since the rebranding of the Naga City Public Market into Naga City People's Mall in 2011. Si pang ano? This is our vision. By 2028, the Naga City People's Mall shall be the center of excellence of an LGU-managed social enterprise in the ASEAN region. Itong samuyang vision for 2010 and 2019, we believe that we are able to achieve that because in 2017, we were one of the finalists duman sa Galing Pook Award together with the Bicol Central Station. The mission, the Naga City People's Mall is committed to provide the consumers with fresh, affordable, quality agriculture and non-agricultural products and services. It also aims to maintain safe and clean facilities with customer-friendly services that are mutually beneficial to the city government, stockholders, vendors, and the buying public as well. So as I have mentioned, yan po si kan 2017 we were part of the top 20 finalists together with the Bicol Central Station. This is on the left side is the old facade of the front of the Naga City Market. On the right side is the new rebranded Naga City People's Mall. Yung tong nasa itaas, iyan si front, sa likod, ini po, sa Igualdad part.
igwa na po dumaning duwang hagdan na bago in the middle of the public market at the backside or J. Hernandez. The public market was built in 1965 to 1969. So, kang 2019, it was a 50-year-old wet market. It's considered to be the biggest wet market in Asia when opened in 1969. It's located in the very heart of Central Business District 1, comprising of 3 major prime commercial blocks. Duman sa Riverside, in between Zamora Underpass and Padian Underpass, and then from Padian Underpass up to the Prieto Street. So, inaabot po yan ng mga 39,000 square meters or 3.9 square meters in 3 levels. It was popularly known as supermarket long before the coming of large supermarkets and malls. Kaito, pag nagsakay ka sa kalesa, tricycle, or koni, kampanahon, ang hapot sa imo kan driver, sa inkanoy ni, sa supermarket. So, that's how popular is the Naga City public market since in the early 1960s. However, it was hit by several major fire incidents requiring substantial rehab in 1987, 2008, and 2010. Its book value or market value is 453.4 million, and it operates 24/7. This is the current population. The total employees of MEPO is 104 with 28 permanent, 35 casual, and 36 job orders. Ang number of stores na duman is 1,724 stalls with an occupancy rate of 99.8. Ang sabot-sabihong kayan, out of 1,724, tulo na lang po ang bakante. No? So, it's fully occupied. Kumbaga sa hotel, aral daw pano siya ng kliyente. Ano? The 3 vacant are in the inferior area, kaya maanaman nag-i-interest. But it is being rented either as a bodega or an extension of another store via Plazada, bako itong regular na rental. Ang total expected monthly rental collection, somewhere between 2.3 to 2.5 million per month. Yung total population po niyan, we have 1,192 stallholders, 328 old permanent vendors, and we have 87 new permanent vendors. Those are vendors that was rescued when we implemented the clearing of road sidewalks and in the later part of the year, if you remember it right. We have 880 transient and peddlers. Niyaon niya sa 3rd floor and 2nd floor. We have 297 seasonal vendors. We have 205 night market and CBD1 vendors. We have 253 porters and parking men. And for a total population of 3,242 population, which is equivalent to same number of families. Kaya ang Naga City Public Market considered na ika-28 barangay. It's the 28 barangay. Pag ginapot mo ang tesoreria, ayan ngayang supermarket, pang 28 ngayang barangayan. So, it's almost like the size of Barangay Liboton and the other smaller barangays. These are the physical facilities. Gulpihon yan, I would not mention it. These are the programs and services that we are offering: investment promotion, marketing and support services, financial and business advisement, staff development program, market physical maintenance services, market security and vendors management, customer assistance desk, electrical and water services, health and nutrition services, citywide operation timbangan, 5S program, DAB as Merkadong Malinig, Negosyo Masarig. We were also able to establish strong partnership with suppliers, corporations, civic organization, and the academe. And we have started the tradition way back in 2011, the May Anniversary Festival. Ang tampo kayan, kung marumduman tayo, kitang inaapod na Peña Francia de Mayong. It is in coordination with the Archdiocese of Cáceres, where Ina is being brought to the public market in a week.
So ito mga din nakakadigdi kampanya Pransya na duman sa public market yaon duman ang sa tuwe pong namumuta na ina. Okay? So those are the program services that MEPO is offering. So yan si mga partnership with civic organization and academe. Yung month of May celebration. Now, this is a visual presentation of how we are faring. It's a periodic presentation para mahiling tasig comparison of the growth and decrease of the revenue and expenditure of the market, enterprise, and promotion management as we are mandated to manage the Naga City People's Mall. The first column is the 2010 total revenue operating expense, and then the net income is the red, 2010, 2012, 2015, and 2019. You will notice that in 2010, the total revenue collection that was 10 years ago was only 27 million, with an expenditure and a net income of 11.5 million. It represents 42%. Itong financial, sinasabi, FSS, aabuto niyan mga 200, between 180 to 200%. 2012, the net income is 19 million. In 2015, it went up to 27 million, and last year, the total net is 31.5 million. That net is the total contribution of the Naga City People's Mall as an economic enterprise to the coffers of the city. But the total revenue is as high as 64.7 million in 2019 from 10 years ago na 27 million. So it's almost 130% increase. This is the comparison of year total collection versus the target that was set by the local finance committee. So mahiling ta perming halangkaw si total collection vis-a-vis the total target that was set by the local finance. In last year, the target collectible is only 49 million, but we were able to collect 58 million, or about 20% higher than the target versus the total collection. Those are the rental fees, the goodwill fees. Di na nangihiling digdi 2019, nasa ibaba na. Ano daw nangyari? Okay. I-run down ta lang. These are the types of collection or revenues that we were able to collect. Ini po si Operation Timbangan citywide. Si pagpaparehistro, pagkakalibrate kan mga kiluhan sa mga merkado, sakot sa mga tindahan in all barangays. In terms of market security, kung kaito, halos si Resimana, aral daw iguaning baritang snatching, holdapan, or dukot. Ngunyan po, from 2010, ang snatching is 57, recorded. Si recorded yan, tang iba din na nagpaparecord kang panahon. Ang ngunyan pong 2019, last year, duwa na sana. Yan sinakalusot na mga taga-Naga. Ang robbery incident from 54 cases, recorded cases, duwa na sana last year. Okay? Ini man po si Secretary, we were able to empower the stakeholders duman. We were able to organize the various sector in 30 organized association under the umbrella ng Naga Market Stallholders Federation, of which the president is President Claro Alfonso. So, igwa kami ning semi-annual General Assembly that we do on the April and December. Tapos, igwa kaming mid-year sectoral meetings. Even si per sector, pig-meet me to be able to generate their needs. They were able to ventilate their issues and problems kaitong sa indang sector, together with the MEPO management and the local elected officials. Okay?
Now, we will now go to the other presentation. Saan na yun? Okay. The annual investment plan for 2021 and the proposed budget. Another 10 minutes. Okay? So this is the budget proposal of Market Enterprise and Promotions Office for fiscal year 2021. Now, our mandate is the overall management and operation of the Naga City People's Mall, which is basically to enhance its viability and sustainability, thereby improving the profitability of its occupants. This was the mandate from the ordinance, similar with the ordinance in 2011-001 na pig-create itong BCS ining abatwa sa kud ining Market Enterprise and Promotions Office. Okay? Now, our objective is to operate the market ng Naga City People's Mall as an institution to operate the market now, Naga City People's Mall as an institution that will provide venue and facilities for small business operators, farmers, fisher folks, as well as meat, livestock, poultry producers, and traders to sell their produce. 2, to develop the Naga City People's Mall as a viable source of revenue for the city government. 3, to raise the standard of market operation, induce capital formulation among its tenants, or otherwise invite other profitable business venture whenever necessary to assure not only viability, stability in income, but also on region-wide marketability of its produce. 4, to raise the standard of market management and its facilities that will further enhance the experience of the buying public in terms of convenience, safety, cleanliness, and aesthetic physical appearance. So let's move on to the actual investment plan of the Naga City People's Mall. We have included, on the first part, ito pong contingency for the COVID containment. And we foresee that ma-overspill ang containment kang COVID virus in 2021. So, we have included in the annual investment plan ini pong prevention, control, and containment of the COVID-19 virus. We have 1A, 1B, and 1C plans. Basically, 1A is purchase and maintenance of PPEs. 1B is information dissemination campaign program. 1C is random testing of MEPO personnel. Ini po pig-include me because masyado pong very high ang exposure kan sa mga empleyado to include po itong mga stallholders and vendors and other stakeholders duman. Igwa po yun yung specific na budget, but the expected output is infectious disease preparedness and prevention, safety and health measures. B is public awareness and NCPM clients regarding the importance of being mindful on the hazards of COVID-19, pandemic, and health and safety prevention of MEPO personnel. A month ago, about 18 of my employees, including myself, na quarantine po kami because of the onset of a number of MEPO employees found to be positive in COVID virus. The second is enhancement of Market on Wheels. This is a new program that we have launched as initiated by the city mayor to bring the public market in the outskirts of the city, sa mga barangay po. Dahil igwaning kadipisilan sa transportasyon,
igwa ni mga restrictions on travel, itong pwede sanang magluwas. And that's the reason why we have scheduled together with the Naga Market Storeholders Federation na darahon itong mga produkto sa mga kanya-kanyang barangay. And nag-focus po especially duman sa mga lockdown areas. Tadi man nakakaroluwas, so we deem it wise na darahon duman ang merkado publiko, especially on the lockdown areas. So we gawa po yun yung corresponding budget, but basically, the expected result that we intend to achieve is that essential products are made available at affordable prices to the 27 barangays of Naga City, thus controlling or minimizing the influx of people at NCPN. So, doble objective, ma-decongest public market. And then, protection against COVID-19. And number 3, bago man po yung program, itong leveling and enhancement of online marketing in partnership with Community Mart. Ano po? So, itong home delivery baga, as now very popular because of the pandemic. So, we are part of Community Mart, and we are getting orders from the public, and products are delivered at the doorstep of our market goers. Number 4, nalingaw na pati ako forward, pasensya. Number 4 is the construction of new satellite markets at Barangay Santa Cruz and Pacol. This was envisioned by the city mayor na igwa kita ng mga opportunities that we can build satellite markets because even the public market is the largest, yet sadit manggirarayan given the increase in the population of the city. So there are cluster of growing population, mini urban areas in the city that needs the services of a public or wet market. And that's the reason why the city intends to build one satellite market in Santa Cruz. Duman po sa bagong binakal na may mga construction ng mga eskwelahan, Santa Cruz High School, and then duman po sa Pacol. We also intend to build a medium satellite market. Hopefully, this will also provide opportunities for livelihood. Tang mga stallholders sa market naman magiusan, narisan nito 99.8% ang occupancy rate. Ito mga akin nila na gusto magnegosyo, mayo ng manegosyohan. So this is an opportunity whereby they can expand their business. In terms of physical improvement, medyo na-delay na ini, but the city management is bent really and serious on making sure that this construction needs, physical improvement needs do happen at the Naga City People's Mall. What are these? Re-engineering and roofing of the 3rd floor, construction of the 2nd floor of Karinderya section, pero bako ng Karinderya, but there is a proposed, approved Dinaga Daycare Center and AL Center. But may dual function niya, nagigibuhon man na training center kang MEPO and Namasfed. Number 3, repair and structural defects. So, isi tamambaga na may haluin ng urulaya na repair, major repair. We are waiting for the approval of the funding proposal that was submitted by the city management, led by the city engineer, acting city engineer. Igwa po yung mga corresponding budget, pero ang biggest po kaya nitong repair and possible pag-demolish and rebuilding of 4-story modern market building at the riverside. Kaya ang budget kayan, 35 million for the repair, structural repair, and 400 million for the possible construction of a new 4-level modern market building. Ang pang-5, pang-4, various repair, letter F, rehab and reconstruction of additional Poso Negros.
installation of ay na to. Installation of water treatment facility, and then installation of elevator or new ramp. Ini po mga proposal. We were asked to include this takon possible na ma-fundingan. Pag data kayo ni pig-include, dahil ini maski may funding, dahil mako-construct. Ano po? So, pigpabalita ini. And then, purchase and fabrication of cleaning and maintenance equipment and materials. So, yan po si mga kadaklan sa mga capital outlay that we intend and propose to be implemented in 2021. 6B, lahat. Number 6 is building and maintenance. These are repair and activities, repair and cleanliness and sanitation activities of the Market Enterprise and Promotions Office. We have A, B, C on this particular program. A is purchase and fabrication of cleaning and maintenance equipment, tools, and protective gears. B is streamlining of 5S program in partnership with NAMASPED, ini pong Merkadong Malinig Negosyo Masarig. C is maintenance and minor repair of pasillos, open spaces, stairs, ramps, offices, CR, sewage, plumbing system, pasillo lights, and other electrical and water system. There are corresponding budget proposed on this. Kadaklang po dyan mangnayaong sa maintenance and operating expense. But basically, the purpose is to make the market safe and convenient for our market goers. The 7th program is on the aspect of security. We have ABC, proposed activities, completion of steel gates from 2nd level to the 3rd level. 7B, expansion of CCTV cameras and its coverage. C, retraining of market security personnel, including inspectors, drivers, and CCTV operators, and purchase of additional equipment and gadgets with corresponding budget. The intended result, of course, is more on safety and security of our market goers as well as the storeholders and vendors. The 8th, institutional development program on the internal clients. Yun po sa empleyado, repair and improvement of MEPO main office and activity center, monthly staff development and business meeting, summer team building activity. Basically, that would enhance the knowledge, attitude, and skills of MEPO employees. On the sectoral capability development external clients, we have CDEF, 4 major activities. Launching of sectoral orientation of handbook for storeholders and vendors and other related activities. Ini po garo si Biblia kan pagtinda, pagnegosyo sa loob ng public market. Repair and improvement of common service facility on the established meat processing and packaging center at the 2nd floor. Input session on business management and marketing and related topic to storeholders and vendors. Business counseling, as well as sectoral meeting of all storeholders and vendors. All for the purpose of better compliance to market rules and regulations and market ordinances. The 9th program, marketing and promotion activities, just like a commercial establishment, we need to engage in massive marketing and promotion activities. All for the purpose of generating positive feedback from the media, the public, as well. So, yan po, with the corresponding budget. 10 is the collection, recording, and maintenance of fees. Our target collection for 2021 is 49 million.
almost 50 million. This was the set target of the local finance committee. 11, the feedback mechanism, and 12 is the utilization of leasable spaces in the public market. Kung yung sabi tanga ni tutulo na sa bakante. But hopefully, with the upcoming satellite markets, of which the city government would wish us to manage, we will be able to increase our store capacity with the new stalls being open for the public at the satellite markets. Okay? The 13 is the coordination with government regulatory agencies like NIMIS, DTI, but part po yan kaitong weekly price monitoring, maintenance and monitoring of timbangan ng bayan, and annual inspection and monitoring of weighing and measuring devices of the business establishment within the 27 barangays of the city. 14th is the more on policy improvement, together with the Sanggunian. Now, lastly, I would like to present the summary of the program appropriation and obligation by object. So this is the side of the personnel services. We have not set amount on this or funding because it is the responsibility of the budget office. But on the right side, this is the request that we propose to include in the budget, proposed new plantilla positions. Just like other agencies that requires additional personnel, kami man po nagre-requesting 1 public service foreman, administrative aid 4, electrician, Metro Aid 2, administrative aid 2, administrative aid 4, watchman and then administrative assistant, and then administrative aid 2, or an item for the driver. We hope to be able to defend it at the local finance committee and at the Sanggunian. The next is the budget for MOE. Yan po si rundown, starting from travel expense to office supplies, postage, up to advertising expenses, with a total proposed MOE in the amount of 25 million. 25 million po, itong yaon po duman sa may farthest right side in bold letter, 25 million. Yung capital outlay request, because we were not able to request in this year, we have requested a 200,000 budget for capital outlay. Kadikit sa naman lang po yan. 50,000 for office equipment, for inform for IT, 100,000, for other property, plant and equipment, 50,000, and for furnitures and fixtures at 50,000 or 200,000. The total obligation is 507 million. It would appear na dakulaon, ang pinakadakula po dyan itong sa mga construction that we were asked to include kung may mga grants and aid na mag-abot or igwaning mga loans na i-contract ang city government, at least budgeted, and the city will be able to implement it because yaon sa annual investment plan. So may proposed funding man po. Okay. Mabalos pong maray, basta kami nagtutubod sa Naga City People's Mall, digdi na po kita, tadakol, presko, asin barato ang barakalon. May dagdag na may tawad pa. So, mabalos pong maray. Nice. Okay. Thank you, Sir Mon. And ngunyan po, ma-entertain na kita ng few questions kasi time is running out. So, igo po ning mga naka-line up na ng mga questions online. Are they going to ask? Okay po. Highly po sa cooperative sector from our fellow board of director ng NCPC, si Ma'am Lucille Nacario. Ang hapot niya po,
Good afternoon. How true po, there are stall owners' rights being sold to much higher price. How may po address this? Thank you po. Yan po ang hayag na sekreto. It's true that that is happening, but as early as 2 years ago, the Market Awards Committee is already addressing this problem. And the new Market Awards Committee, of which the chair now is the City Administrator, Mr. Frank Mendoza, itong dati po si Mr. Florencio Mongoso. We were able to respond to investigation na giniribo mi ang Market Awards Committee together with the management of MEPO. And we were able to require the transfer and provide penalties thereof duman sa mga illegal transactions na ginibo. But porke yao na yan, kaya as it is, pigresolveran, as in dakulang onra itong ginibo, kang presidente kang Naga Market Stallholders Federation, si Mr. Claro Alfonso, para hinguahon na mai-transfer na duman sa mga actual occupants. So, ginigibuan ta po ining paagi. Kaya medyo po dakula ng bawas kayan. And the city was able to generate uncollectible na inabot ni mga 10 million for the goodwill fees. Kaya naglangkaw na maray si collection kang 2019. Opo. Okay, thank you. Another question from online. From the President of United Bicolano Online Sellers, si Ma'am Trinity Mayor. Igwa po siyang tulong obserbasyon kahaputan. So, sabi niya, good afternoon po, Sir Mon. Pirang observation lang po. Enot, ang kariton pong gamit kang mga maintenance sa paghakot nin basura kan MEPO, garo po magabaton maski mayo panglaog. Pirmi ko kayang nasasabatan, mga parahakot, sinasakitan po sinda, magtulak, lalo kung pano-pano na. Made of woods kaya, baka po pwedeng mapagibuhanin kariton na magaan saka madaling itulak. Pangaduwang obserbasyon, may mga pirang maintenance sa MEPO na nahihiling ko nagbabakal nin face mask and face shield sa kagwantes. Minsan, nadadangog ko na nakikitawad mayo na po daa sindang ibang kwarta. Baka po matawan ta sindanin enough supplies ta herakman po. Pangatulo, ang mga tadtadan po sa meat section, pag-amay po akong nagsasaod, nagpipiesta po ang mga ipis. Pag abot kang karne, diretso sa tadtadan, unsanitary po na maray, baka po may magibo po ang office nindo. Salamat po. Mabalas pong maray sa observation. Those observation we need so that we'll be able to respond and focus our attention. So mabalos po duman sa Presidente kang United Auctioneers. Primero po itong hapot na tungkol sa kariton. Totoo po yan. Ako mismo nahihirak duman sa sakuya pong mga maintenance, cleaners. Yan po pating kahoy na yan, plywood. Pag nabasa, mas lalong nagabat. So, last year po, nagpa-design na kami ng stainless. Mas magian siya. Tapos mas sanitary. Mas maray guyudon o itulod. Nag-ulay naman po kami kang city budget officer and hinahanapan na po ng funding para maribayan na po itong mga kariton. Number 2, itong tungkol po naman sa protective PPEs na pati sa muyang mga empleyado nagbabakal. Totoo po yan na limitado ang supply and because frontliners po yan, talagang mas frequent ang paggamit nila. Dapat gamit apon. Kaya kumisan, pag nakukulangan kami, siguro po na-resort sila duman sa personal expense ninda. So, and ay ina-appreciate ko yan. But ang sinasabi ko sa inda, magsabi kiraray ka mo sa muya and we will act on those needs na tinatauman po kang City Hall. Baga nakakataon lang na bigla nagkukulang talaga na mayong available and then di pa nakaka-purchase ang City Hall. But we are trying to act on those on needs. Ito pong ikatulot tungkol sa tadtadan, kami man po gasgas ng dila may kaka-remind sa mga pati nga ni po ang National Meat Inspection Service sa Kudang City Vet.
pigtatadtad mi man lang pakiulay, na pakiulayan, tabangan kami pagpakiulay digdi sa mga meat vendors mi. We are conducting regular monitoring and inspection for them to be able to ensure. Sabi mi nga ni, dapat kayan bago maghali, isasanitize, ilinigan, papatusan ning plastic tangarig di magpiesta duman si mga insekto bako sa nang ipis, but other insects that might endanger the safety, the health safety of the public. So, address na po yan. Pero mabalos po duman sa apresyado ko itong observation para ma-remind ta si mga inspector na. Opo. Okay, guwapa ba? So, siguro, sir, in addition to that concern, pwede tang itap ang organization na magtabang dyan duman sa mga observation, na dahil ang organization is sindaman ang nagkakapot sa mga stall owners, diba? Another, follow-up. Siguro po, kung magsunod ang mga stall owners, tawanan penalties. Kadakol na pong stab ning citation tickets na pigi-issue mi. Minsan po kami na primero na warning niya. Ako pag nag-ikot giraray kami, citation ticket na. Totoo po yan, talagang may pera de los buenos, igwa po kitang mga tugang na kay ribanan duman na medyo may katagasan ng payo. Bako sa kung ano pa man na dahilan. Kundi talagang nanunugot pati. So, we will give them what they intend. Tanan-taning citation ticket. Totoo po yan. Opo. Sir Mon, I am also, aside from being a moderator today, I am also representing the women's sector. Medyo po dakulaon ng populasyon sa market. So, mayo po akong nahiling ang sa indong programa on gender and development, on women. Saro po yan sa suggestion po, saro yan sa pwede tang taonan ng focus since majority baga na yaon dyan mga kababaihan. Tapos po, ang mga nagsasaraod, common man mga kababaihan. Suki ako sa third floor. Every Sunday, yan ang sakuyang stress debriefing ko sa buhay. And also, another is observation. May mga nagsisirigarilyo sa taas. So, naninita po ako na minsan sa siraan, minsan doon sa parking, doon sa taas. Siguro po, paigtingon din, and then we tap the organization na iniyo, mga mandato ini, kasi duman sa naman po, kay puhan tawanan tang attention, kasi bako man nang iniyo na mandato kang gobyerno lokal, kundi this is a national mandate. As a government office, we really need to institute or strategize a program for women para yung mga siguro po may women's desk ka mo duman, pwedeng mag-in place duman ng women's desk para at least may madadalaganan si mga stall owners or mga tindera or mga nagbabarakal. So yun lang man po siguro, Sir Mon, ang sa kuya as representing the women. Yeah po. Well taken po, ma'am. Okay po. Will do. So, mayo, nadigdi po, igwa po, Ate Osang. Sige po. Sermon, maray na hapon po. Maray na hapon po. Diyan po kaya sa market section, may mga dugo po baga ang karnihan. Tapag ito pong pagkabuno, di ba, badarahon po duman ang Sana po maging malinig man po ang sa indang laganan and ilaag man po duman sa tamang lugar, bakong yaon lang po sa sarong gilid na mayong takop and then kakahukon na lang po kung binabakalan mo. Sana po palinigon man po itong sa indang laganan saka itong lugar na kinukuanan po itong dugo. Iyo po. Actualmente, I for one na obserbaran ko man po yan pag nag-iikot ako. Ang design po kaya talaga kang sa tuwing merkado, it's really a public market. Si old design pa yan. In fact, sabi ko ka Mayor, siguro po kung magibo kita ng bagong building, dapat medyo
igwaning designated na agyan itong para sa wet, igwaning delivery bay for dry and wet para dai saramok ata basa na si aagihan alang pagturo kan dugo basa na naman di sabi ko garon niya ko sala na sa tamanyo so design sabot sabiyon ang sa tuwi pong public market mo niyan bako ng responsive duman sa pagkangaipunin panahon. Ang ginigay mo ipo mo niyan patsi-patsi kung ano ang pwede tang gibuhon. But totoo po yan, we are addressing it. Yan pong problemang yan sa karnihan. Pirmi po talaga yan. Si Dipunto nga ning Attorney Albao, para saod man to regular, pakaka-jogging niya saod na yan. Na message sa kuya, ngaya mon, ang sa imo ngayang karitang pigdidelivery ng karni, ulugo na ngaya. Ano na ngaya yan? So, totoo po yan, we are trying to address. In fact, sabi ko, ito pong gigibuho na karitang stainless, kan mga maintenance mapag-ibong man po kaming karitang stainless na yusa na ang pang-deliver ng mga karne. Tangari day magturo, tapos medyo sanitary pa. Bako duman sa mga ulugo na mga metal na kariton po. And then, ito po mga bugtakan, sige po, uutrong ko na maging standard ito sa kung malinig ang pagmanihar ka itong dugo po ng mga karne. Salamat po. Mabalos man po. Good afternoon, Sir Mon. Ako po si Marian Ramirez, ang ED kang NCPC. Regarding po sa satuyang pagpadagos na operation sa market, pero sa pagpasiguro man po kan satuyang health, itong pag-implement kang health and safety protocols regarding din sa COVID-19 pandemya. Ano po kasi sa ibang mga establishments po, may designated na mas limitado ang sa indang entrance saka exit. Lalo ng entrance, monitored ninda ang nagraralaog, na-check ninda ang temperature. Sa parte po ng market, dakulong po bagang agihan. Paano po kaya, ano pong maray nagibuhon para mas monitored o regulated po ang mga nagraralaog sa market? Tamang-tama po yan. In fact, ang Sabado po, nag-meeting kami na mayor sa kang HERTF. Basically, to address po itong growing cases of positive cases within the public market. Ano po? Dahil pa man nasa alarming stage, but we are anticipating. Ang sitwasyon po kaya sa public market, maski sa ka mag-agi, makakaagi ka. Magayon man ang design, tangarig, purak ang tao. Kung ma-designate ka sa naning limitadong agihan, with the volume, ang estimate mi po, ang foot traffic mi dyan sa public market is almost 35,000 a day. Yung 24 hours na yan. So, kung lilimitaran mo, sa ruudwasan ng agihan palaog, ang paluwas sa ruudwasan na, you could really imagine itong mas lalong congestion. Mapirila yan, ay araw mo naman sa merkado publiko, talagang market yan. So, rationalize mo po ngunya na ma-designate lang kung saan maagi. As in, kung saan maagi palaog, saan maluwas. So, ika-classify mo po itong mga hagyanan. Tangginin mo po ngunya, kada hagyanan, igwaning barrier sa tahaw. Arin si pasakat, arin si pababa. Sabot sabiyon, walk right, permi. We will be putting more signages. Ara mo po ang mga tao, pag sinitar mo, mambang ngayang nakabugtak yan, hindi ngayon ako magtindog mag-agi. So, you really have to tell them, yan po baga niya ako. No parking, baga, yan baga, no parking. Ano ta nag-park dyan? Matibay po kayang maring ang Pilipino. Kung sararasunan man lang, sa merkado publiko pati, kumpleto dyan ang mga pararason. So, much as we want to be patient, sometimes we used to use our iron hand, tangarig magkatauning ihemplo. But, of course, we will be addressing, especially ini pong increasing number of positive cases in Naga. And the public market is a melting point of the population. Magpuon pong 3 o'clock, nadjara na dahil man aram kung
symptomatic, asymptomatic, So, we are trying, nag-meeting na po kami, i-enhance me itong, physical distancing, in fact po, itong use of face mask, face shield, i-implement mi na po, primero sa mga empleyado, sakod sa mga storeholders and vendors. And then, we will enjoin the public. Pag naglaugsin na poon sa aga, i-remind mi na kung pwede po, pag saulido may face shield na kamo. But we cannot issue citation because mayo man yan sa ordinansa. But we will enjoin them. For your protection, you better wear additional PPE, ito pong face shield, aside from the face mask. Dagdag po siguro, Sir Mon, magayon po na dakulong kitang mga posters kasi mas visual, mas madali pong makasunod ang mga tao. Iba na po nindo yung strictly no smoking, yung ganun po. Kasi kay puan po na daw, every corner kang market, mahiling po ninda yan. Mismong pong mga stallholders sinda so nagba-violate ka mga mandates na yun. Baka man lang po sa local ordinances, kundi national ordinances po baga. Iyo po, talaga pong kung hihiling mong tanganing statistics katong citation tickets ay kadakol. Maski yan sa physical distancing, yan sa smoking, yan sa pagsulot ng face mask, ay kadakol na po kami. Kaya siguro napapagal naman sa amin yung tagul pinakikiulay. At ang penalty tayo is 2,000. Bako yan suba-suba. Sabi mo, well, we warned you already. The second time that you were caught, yun ang warning yan. Si primero si warning. Opo. Okay, igwa pa po ning mabenta kami. Hapot. Sige po. Kasi sa mga sektor. Iyo po. Ang sunod po na hapot, sa hiling ko last naman ini, the PWD sector, Opo. Si Lisel, nasa Zoom siya. Sa nagmamasahe duman sa plaza. Thank you, Lisel, tapermining nakaantabay sa budget presentation. Ang hapot niya po, ano po ba ang programa na pwedeng maibigay para sa mga PWD? I remember about 3 years ago, nag-propose na po si grupo kang mga PWD na mag-establish na naman sa activity center. So sabi ko, sige na po niya ako, we will provide a table for you, tapos may chair ka mo na designated for you. Duman po sa mga PWD na mga massage, pirambes to nagdumantabi, Sir Jess, Pero dahil man girare na sustain, tagaroon ako kompetensya kay itong sa may plaza. But we are always open sa kung ano man na programa kang PWD. Sinda po mag-propose sa muya. Habumi man na kami mag-imponer kung anong program. Dapat sa inda po maghali ang gusto nila. Lisel, nadangog mo po ito. So, your group can propose to Sir Mon, duman sa MEPO, kung ano po ang gusto nindo i-propose. Same with the Federation of the PWD. Saka in addition lang siguro, Sir Mon, yung accessibility ng PWD sa market. Medyo day po siya, visible. So, dapat ang sa tuyang market is PWD friendly also. Totoo po yan. Haluin ako nag-propose medyo masakit na po ang rampa duman ng lugar. Ito pong lift or elevator, ang haluin na po itong proposal, pero garo pigahalat na itong pag-total rehab kayan. Tangarig ma-incorporate na. Kadikit lang pong pasensya. Anyway, kaya man pong magsakat duman, even the tricycle, duman sa rampa. Magsakay na lang po sa tricycle ito mga PWD. For the meantime, yun po. Okay. So, may dagdag ka, Edie? Naalala ko lang po yung program for decongestion dyan sa People's Mall is yung magkaigon mga satellite markets. Gaano po or gabos po bang mga talipapa, halimbawa yung sa libuton, na tigmo-monitor po kang MEPO? Kasi po si sanitation kang lugar, kung mapapansin ta, halimbawa, pinakahalimbawa po yung sa libuton, permi ko pong naagihan, tapos minsan nagbabakal man ako dyan. Open canal, iba po ang environment sa ibang talipapa. Paano po, ano pong ginigibo duman kang MEPO? Kasi alam ko, public place po siya. Unfortunately po, mayo sa mandato duman sa ordinance paggibo sa muya kay itong monitoring.
ang mga opisina pong nagmo-monitor kaya halimbawa sa sanitation, yan pong City Sanitation Office Division kang City Health Office. So kung may mga reklamo pong siring, ako mismo taga-Libuto na hihiling ko ang grabing kamugtakan ng sanitation bako man sa kung ano man na, but it's an observable fact diyan po sa People's Mart sa Libuton talaga pong may problema ang sanitation ninda. Even itong comfort rooms, hapot ka sa mga parting dito talagang maski sinda ay makagamit. So we are calling upon the City Sanitation Office because that's their responsibility. Kung submit man po itong City Veterinary Office, ang samuya pong papel sana ito pong sa measuring devices. Itong mga kiluhan. That's our mandate, specific mandate. Bako sana sa mga satellite markets, but all the establishment kami po nagmo-monitor and nagre-rehistro, nagka-calibrate. So, we will siguro na city sanitation po yan sa tuya pong pangangapudan. Opo. Okay po, Sir Mon. So, since mayo naman po ni mga questions online and igwa ka pa. O, sige, pahabol sa ato. Go. Sir Mon, di po ako mga questions. Sa pangaran po kan sa muyang namamayo, Mr. Alan Matos, BPC President Federation. Sana po matabangan mi kamo sa paagi po kang mga barangay people's council kang kada barangay si mga do's and don'ts po and mga awareness and protection po para man po sa pangangataman sa salud kang mga tao na igwa pong arog kaya ng mga satellite market. Sana po mainformaran po nindo kami sa pagiman po kan sa mong barangay and sa NCPC po na kung saan iyo po ang samuyang katabang sa para po sa pagmato or not only pagmato hindi para po sa pagsuporta kang programa po nindo idi sa syudad kang Naga. Sige po I am tempted to na magsurat na duman sa Committee on Trade and Commerce kang Sanggunian na talagang ma-determine kung itong specific na regulatory agencies sa kung itong very specific na function na urog na ining pag-ano kang mga satellite markets, both public and private satellite markets. Medyo po talaga garukulang ang ngipon sa monitoring and also in joining the various civic organization like BPCs na ma-incorporate sinda siguro sa governing board tangarig easy manida kung sa sinda maalaog po tangarig aram ka ining mga operators kaning ining satellite markets na may nagmamansok sa inda takong papabayaan talagang siring kayan hirak man ang publiko. The state of the public health is at stake here. I for one kung kaya mi kutayan but we do not have the mandate and we do not have the technical expertise and sufficient personnel to do it. Igwaman mga mandato sa ibang mga ahensya po. Pero mabalas po sa observation. Salamat. We will take it seriously. Okay, so I guess dyan po nagtatapos ang satuyang public budget presentation for today. Thank you, Sir Mon. Mabalas po grabe. Maraming hapon po grabe. Gabos po na mga diskusyon ngunyan, mga recommendation, questions, and observations are well documented. Matao po kami kayaning kopya sa opisina nindo para maging reference sa pag-review kan sa indong plan and budget. So, thank you po sa mga nakaibanan mingunyan, ang Abatwa, ang Bicol Central Station, at ang MEPO. Salamat po. And then tomorrow, reminder, sa aga po, August 25, 1:00 hanggang 5:00, ang mapresentar po kan sa indang plan and budget, Naga City Hospital, Our Lady of Lourdes Infirmary, City Health Office, and City College of Naga. We would just like to remind na ang mga ma-present po hanggang sa September 4, paki-follow na lang po sa instruction kang CPDO to present the accomplishment, the office mandate, and then your proposed budget and plan for this coming 2021. Thank you. And good afternoon po sa tuyang gabos. Salamat sa CEPIO, LGU Naga, para sa pag-accommodate sa tuya digdiyo as our venue for this public budget presentation.